Oh na bua. Sapani wan say kro. Oh, now what you can one about? What you can about? And I wait a free man. What is this? I had a free. I did the Biania Tafre. Who did that? I don't bomb. And I can see. I see. I am sound. Kofia Ponja, you know, Bema for Fro. Mamma, me bacho da be me go kura, me kofia pa wo ye no, me wo biem. Akoma FM. Said you will see Bema Kwasia. Na so be do. I saw can want it. Share na say I solution ba me da say na no solution say that na me na ka me fada. Okay, nti say be na wo. Me kwa me na me fa atam no. Seven Obana or found your money, Mama, material can upon about 4 and I would see. Come on, me may say, what's in a penny? Man, Patrol, a buffoon, a buffoon, no, what and I wouldn't die. Bama 4 and I wouldn't. The man, to quite the so point. I know a day. You can't blind, not to quite blind. I know a day. So, I know a day. Blind. Now, I walk. No, that's what somebody job. Body blouse or basse. Make a salmon shame. What is all about watching? Do to a method of Papa. Who did not come that? Yes, 7 years. Another 2 years. I know. We talked to that. What 2 million? No, I need to meet to the car. Every tag, every sick club of Buano. Guess a man. The people are sure you crack him a Jimmy. Oh, my God, Papa come to go to the one and means a camera slow. And I cross us an adding. And to go for goodness when you're given all Yankaka come slow. Caution I answer about when you be at a guess in me, men caught. Or shut down, system wobble. Fit to the whole you didn't shut down. Or by the sub before by your kids here. No, you know, with your swat. Now, me the cock take it, and you know, my papa tongue. And also, sir, I'd buy my own pebble property. Now, I want to come in Sanka. Property. Was allowed so 24/7. Miss Monkman. Me can walk back. I'm a 24/7. So I don't know person. No, I brand of a son who call a son.
ada won ko aduma ko ti fi so mi so sa aduma no menye me no me dan ade chia Akoma me dem ma na ko pem dan etime me sa aduma no ba so me kan so we nim sa ka sa ba wu akwa be ka ha ma akwa me ka no wase mu akwa be ka no wase ka so akwa ene Maa FM. Akoma 87.9 FM so ena waso egusu a wuti adehyeman ma ene Akoma atiefu a modanyame Akoma so ye mamu nyina ha emamo akwaba na Akoma mu nsam gimade braso ena wie Maa Akos maji medwa mede bramwo maji edwa no maji ena mede bramwo na ene obi beka say the butter of the butter was ya grow yi beso na just agro no ebeye se ebeye gengema ane ebeso eja bedare se wahunu enu nti bomodi ya na atwebe radio no Akoma 87.9 and wo ba with YouTube page won so a Akoma 879 FM Akoma 879 na fei wa bomodi ya chimstia no na we dey aba Facebook na Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na Facebook boy modia ne follow yen like and page no comment na share ema yen na YouTube no so wa subscribe into brand so a na wo subscribe ya bomodia ne me notification yi bell na wo ho no aha nti se brand so pe ubon say you get notified na say won so bomodia na wa share link no e de ama afoforo na wo mo so atumi ahwe bi na wo mo ahye bi nti wo Facebook a na wa bomodia koso na wa share e de ama yen Melody Salma was so good afternoon Maa Akos and crew. Good afternoon Melody Babeni Junior Mohammed was say how are you doing Maa Akos and your crew watching you live from Libya. Babeni Yamin Show and Odani Ventures Macro Junction I say fantastic. Good afternoon Maa Akos. Good afternoon Odani Ventures Priscilla every year was say good afternoon everyone. Yeah just so Abigail Sympathy was a good afternoon Abusia for trust we are all doing good. Much love to you Maa Akos and your crew. Yado Abigail Sympathy Yado and John Salom Yao Labiji was a welcome Maa Akos and crew. Please yesterday were the two elephants able to understand themselves yede update no ebema mopa Ejenim Benjamin Mia Bema Abrantie was a good afternoon my Konkonsa family Ejenim Ajoso Hajia Hawa Isaka was so share live was Saudi Arabia Grace Bohima was also Ejina so watch your family na Donko Isaac was so share live was Dubai and Aye Abigail or Church will be a Minia Babana Jenny happy home Abusia Kono happy home and was happy Ramadan to all our beloved Muslims. Okay, happy Ramadan. Na also so Nana Henry Ochre Alizo watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma some keep sharing. Yami and Shamini Abema. Any omodoso Docas Odum wojina so sawa jina so na kwesi jina so na ne baba wono so ejina so ebi abena changina ho na anwa sadat odene ho wojina so aye Abigail o ma metomba nyame ensha papa Ghana Kumasi minia babro ni fefe Douglas in Cancer Esther Asare Diana Baminta Abubakari Dauda and Ken Jamira ojina so nana amwako ata Kelvin Roger Brown Kelvin wamunyina ejina so dino edoso ye papa na yebeko so anafe ya bobo na emrepemu no ye read mo messages ne bi amamo eye live ubehwe bi ewo papa bi TV Kings TV Start TV so edaso ewo ho na Adepa Information Center Kofia Fetia wabiemu ewo Big Love Radio ewo Spain edem Mr. Wusu edum one ne Yoruba Pekwa Pansa Brown New York omodi atum fans of Akoma nsem Maa Akos great family sanso and fans of Mama Akosua the Charity Foundation wamo so ede atum wo ho na enya sam ketwa first story ne shane so emame say ye Piwak natural and a grow fine blood tonic one
ena aso yasene enra mu amope update no yenua bema kofi ena face obaya de ekwa ase wono kofi kan ye ne se ane wono ena to yade no ede ema ne ba ketwa 11 years no twra yade wono ne to de ma no enu nti so obaya pese yade no ekode a ene won fa akora no emre no bosome so odi akora ne ma ne bosome no ode ne kwa obema yade no efri akoda no eso enti saade a ene na lalai se twere no ewa akora ne so an se ewa ne so na I can't think far akoda no oyoba won so wanya wokwa wade yeyi wanya ba ne bia wo aden na wo ma maame enhwa akoda no nanso ose age se akoda ne ba no ho bedi bosome na wa matwere no efri ne so enti saade a ene yenso ye wo kwane a ye de no efa so nti eduru ho a behind the scene ye twa ye ho a ye de ebe kire mo na we no de for one more tie radio no radio phone sick ninti no na ye kan behind the scene no ye kwa commercial break e de beto so ama ya hwefo no mu nyina so motumi enya bi ahwe nti bra Facebook live na share emaye na wonso ebra YouTube live na wabomodi a na wa share e wo YouTube ho so link no wabomodi a share wo ho e de amaye na bibia tumi aye kama na ma yenko YouTube na menhwe wo mu a womu jina so ne kakra gorgeous akosia wono ejina so Cindy Apeu Frisha Yebua Lucy Buachi Anita Krapa Kingsley Kakari Michael Enim Ada Diamond Romeo Ray Eduhine Ajua Esiedua wono so ejina so Dorcas Obona Grace Bedu Shadrack Penny ono ejina so Ebe na Romeo Ray Eduhine wono so ejina so Osai Mensa Kudistan wono so share live inti munkoso a hey ya be fie ni ya ba ataponsa ata ampoma okay ampoma woni e pacha madam ampoma bibia ya boko pacha boko boko ba boko ampoma se be me bi de kwatekese aye no ho adwuma ma anu eden hey asam na anu eden ampoma madam me trust me ni ahwefo one yetie wo bubom na yenti asem no ene se mi ko ton so estate junction bokru ma estate junction ko ton so mtifie mi nya adwuma ana se kiram ko penso bi nton na me nya ato adwuma enti mi na machi mamu ana hu se tensi di aboboda fo nam de ko to fire na mbo mpa eguso na mbi hye butom enti mi chima sa enti mi chima duru be biam first kana boys me ni bi se gina ho ena ba akọ ka kire ba akọ say sister ni mu so ekoto ya of first ka bi before man tibusan ena ba akọ busan se madam ya so first ka bi wa ha na ewan na mi cheda ya say mi first ka bi ya mi MC ka na mi ni di agora sa na mi use ka na de ma na busan se na mi use na de ma no se tensi tam se die ena mi de mi twem kom baby sa ko yin so bi mba na to so no ante mi na pon ko fie te duru wan ma na pa biam do na boy na tete ho na use ka na se ne dia mi na ma che na boni nim timi e feri Joe ye feri yaka o ya nwani yaka e feri Joe de Joe na mu fe na fitam ho este junction fitam ho no Joe no bi afa no ente mi de mi duru na pa no ate na ma che na ma twem duru am se nya be ma good morning ma che na ma twem ti da ku bi de na twem na ska bi ne hum na be free na me de adwenboni nim tim na me se o ma se me pe enti mi duru na se nya be ma na de ma miskan ko to adwani ni mi fitam ho sa na me de ye wo mo mi wo boys bebrebe wo ha mi de da mi ska na ba ho de am hu de am magiska ti mi hu na se bla ma miskan ko to adwani na che mi 2 cd na me ko to ga bi cd ntem de do bi am che na de me twem enti di be 2 weeks enti mi duru ho no wo container bi ni master ono boy na me kana so do no onye master ya boy ni enti mi duro no wo ne master shop ni container otonton ka ho ne ma ase dwuma ni ho na master na ko shop mo no otonton ne ne ma but dwuma ba da no free store mu ho no abaye enti mi duro no wo store mu ho no na o frem se me mla na me koi o se metimi dim number ma no Akoma o wa de metimi dim number ma no na me dem de number ne ma no
Tell you, what if you are not from kind of say, be a metiana. Minimi couldn't at Tiana. No, I'm so there be minicun, but you were mum, you know. Boba. And I'm a cast, I just say, Minimicun, but him, woman, you know, woman, I'm not too. Mrs. Fee. No, as one as you need do. And call me. And see you, find me so minicun. Teddy bear 2 weeks, no, Sunday. Wo fi an ofrem say ofrem fon so say memra adwum fitan won so Sunday oba se me kwaya na dan fo beti baabi o se me ntra na dan fo nche na matia na nche won so ye adwuma to ye adwuma wie no e na o change no ho hye ni fi atale o de ba fie na ka se ye mi enko na dan fo no ye mi yansa na tisi kwa so na ye ba nti edu kwa fi na me se me mi ko me fie o na dan for say Debbie o me enko nyina boy no fie ye kodi nkomo afa na me bese me ko na dan for no still for me oba na dan for ye ran o still for me adana no fa me ho ne me didi nkomo an me ti asem o na me di o ma chi no mo ko fie ada obi di na no fa ho abrofo ye friend Steph me sa na je me kanu na me di na chi no mo ko fie boy na dan for no ka ho no o te pan ko no that do ne die wote atimatim tabuom na me ni do no so to for ka na me ni ko fie temi da duru fie go ne kwa na sister bi ne bada na so ne ni pe bi wona me chechom ne me do fie no na odim ko wura da mu na ono so opie na me na me hwede mu hono to ba ya na me mete hon o ka se me nkwatra pa na me nkwatra pa so me take onya aseme pa so be ware me de na na ne me da ene ja me so me lusu me hono so lusu ne hono me rore ho ene ja nyezi ahead in Henry you fa me hu be man kwate so sakra sada ye Akoma FM wane me yesa me ho kire me yankasa me ho kire me yankasa so fa be man no nya da me hu be man so sada me hu be sada sa be man wo da ma me ho kire me pa o kire pa ada me ho kire mu katana so pa me ntimi untumi de an ne kwate no me ni be man da ya che na me ni be man da ya che boko de madam me ko pa boko de boko pa madam na me ni be man da ya che ntia na mi ntimi no kura na ba ko be na me ho kire me pa but mie mania na one me ye na one me ye fine ja wo de pa wa de na me woni ye dan de so be wale me nti ti ma kama siesi Akoma FM se mi ntimi kura me fo so haje ni me sa ken me ne da to so be kokwa me emu be bie wo de ni mu be bie na nti be kokwa me sa na me de me fa me kan no me tirim se be kokwa me to one man the first one second was stand by and then na kwan mu abia man to mitimi je me ho kire me je betimi so me share me ho so eso ba se won me o ro ne ho no o change ne ho no o ro try than that to me ho sa boxer nti se won sha boxer na me so be mo sha boxer se on ne o mu bullet ne je se nya bi nya easy be ma mo sha boxers no mo sha wo mu bullet no so papa it's saying Akoma FM no ne de no like won sa ubetumi me say that say my phone ti me say yanketangete the be man ho te se sene dindindin bi the be man sene dendende and anya pete ni bi anya pete ni be me say me nya fe na me fa be ma da bi ne kwate ne nya omo am kwate ho pete kwate ne ho sene ene dia mia madam adan president de no kure ni min kan ngubo na ni mu asenya kopon ne me dance ni me wo kire me o ketane so na wan kan kire no man kan he edi be 2 weeks no san from say me mna fi me hu fie kan ko ye ano no me nkwada polo ngoche 8 ata madam ampoma madam we are serious there madam be serious one me die 8 second day now when ne ko da first day one me die mpire no to so 8 to so sign 8 first day ko jam say na ye na it you call on the boss saying the 8 I can't me ko no man aju be 8 ti me da ho ma de achen ti ye one me ye sa de ne sa de be chinansa na order 8 rounds madam nkan gu nenu ase da ampoma boa 8 ampoma na me ni ho ba madam one me da 8 madam nya me na me dance ni se me boa yakopon fa ho akatwa ma me tie for mo fa ncha me wate na mo fa ncha me sabia so sabia nya adom panin for mo ni mu akote kase no wotumi gi 8 rounds madam one me da 8 efri ho bia me kɔ no hyen a one me da sta no one me da to sister bi wo ha me kɔ ncha 8
ne dɔɔso bi wɔ hɔ akyire na ma brɛ bi wɔ hɔ sɛ yɛ tie fro na me yɛ saa bɛ 2 months akyire na me yɛ saa bɛ 2 months 8 months wɔ ne ɔba da ya kyɛ wɔ so ne ɔba da ya kyɛ ɛna so re bɛ ma da ya kyɛ ɛna mo mie no kɔhyi ayɛ yɛ dwa me aba mo die na aba yɛ dwa me aba mo dwa me aba mo mie sɛ me dwa me aba so dwa me aba nsanka na nka me nkɔ Thursday na ɔne me da me na me ntimi nka me sanko na me sa so pe kunu mi ti fie mi ni kunu ni kunu agya me ti woni me da na me ntimi nya maka me sie sisi agya be kokwa me be kakra be fa me ti a kire ni gya me ko bi wo ha 3 bi wo se ba me se ma bere ne wo jai na no kura nko dan chen asamo to so na nse me to me da me no wote wo ne mo na me da fine me se no se yusu me me fa be ma na nya me sada na ahim na me ba wa yusu se na wo na sira ne ma da no me so be wale me se oboa zentina na ne me da fufufu sa wo ntim se wo be yusu me bi me sa adwe na ma mtirim se wo be yusu me bi ade ne krofo yusu wa na no so ya na adwe so be yusu ma na me nye da me ho sa o fa no kanya nsem ne be ma da ya chana ne boy bi wo honom ye gya be 3 months ne me fa obi ya me nye da me ho nya me nye da me ho sa nya akora to fa me no de awale sem tu mani mu no na am sa o de atu mani me be ma fa nkan yo se me ba me ma me mo papa me ba enkura ma wo mo papa e de awale sem tu mani be ma bia fa me a o mi an nka sa asem me hu se mpran ono me twen o mo no twen mpran no mo gya me nti ono no kai so be wale me de me fi se bia na ni abre obi na no ka awale asem de nti na ono me da no aye din de 8 runs Bula Matali 8 runs 8 Bula Matali 8 runs ada oye machine 8 me ma brain so da bi o me chese Bula Matali wo se eson ma me hwa won sa na kase hwa wo won sa kase na be ma Bula Matali so chen wo won sa yi na ehun nya mre na san ye den 8 me bisa se wo ye machine madam meje so one mo da sa ni na kwa na bie ya na woji ya no like what there and because of what power dey ni ntino won ti one me da foforo no dia me te there bet e do so sa na fe na afro me ti na me hwe da nti de bia ne hu sanentem madam ne hu sanentem ye onyu ma afa ne hu sanentem ne kure ba ko pe onyu obi a obutu so se se na ho ono be da chepan tan na ho aba be minute sign obo ona se mbetena he bia nka fe na ho aba so we better na hey ma me hwa me time so we better na hey e ko be 20 minutes one me da e chepan san na ho aba 20 minutes e che better I mean hwe hours ni me check it oh you are talking about hours me talking about minutes but you are talking kasa fa don hwe ho one me da che minutes one me da chance na me ho esane 8 rounds me ho esane e che ampoma winyi ni se be men ya se wo pese ogu nanimu ase madam mi hu nanimu ase da bi one me da e chance na ne ho aba ne kro da e ba kope onyu obi ade one obe da ya na sese na ne ho aba e chance na ne ho esane one wo mpe sugar enwane no wo penchini nyane nti sankofo no so ono mo da e chance na omo ho aba omo mo pe sugar na me gidi so mo bantan sugar one wo so on pe sugar ya san kotim be yam nti wo pe sugar nyane drink wo mpe ano kra nko dan chan kra na nsen me wo ho na me na ma kai se 5 million sem fanya adwuma na me board ade table bi na me di ko si mi fi anim na me ko na nchen na madam bi petu be fa madam fo ano ase omojilo obi wa ha o mi mpe bi na se mi pe bi enti me ne community na se bi omojilo no afi na me community meeting sana da ko do mo dis kana ma 10 million na me di ko di dwa na me start ye na me peda ade ni free mi fie ni mu ko si fitamu ho na me ko peda bere na me di ko si ho na me start nyame enu ye to e ko so kakra kama afi na idwa na ko fom me dwa na ese na me boka ti skana me kwaji na ban wo san ko boy ni me kwaji ende ni nyana hye na me ja ko tafi ni ma me san ma me stebi se me fa nkoko tue ka na me di wa ban mu ho no okay na me ti bi ko tue na me je 2 million se me di ko di dwa afsa ko start ntadana me ko di dwa no me ba me twu mako mbibia nti me guso me yesu na ade ansa ana obo ani ba ho no oba ho no kwatena ka bi
esusei o te to sister sa na ka na wura ba se wonti fom ti no ogina ho sa na me de me ye mistu ti na from me fa epesi en that day na so start to toy na anwumre bi na from me fa enti okogina bebeni pefri beba madwan ho aha no ba kokogina no asese wo komo so ye de no besebese na no twa ho idonya madam idonya me be ka se mi gubo ye ne mu ase mi idonya me o hata suri nyankopo otwiaka se bi twa nto so de akatwa ba ma me ande pa na bi twiaka wo ekogina ha na o twa ne ho enso ne mna ne nso so de ma me ye mani wo so mi ja ko so ne sam mi nso ne me je mama me ho a kire ne ti no ansam di mani to hwa ne o ye nyame hwe jansi bie ni pa bie ni pa be fa ba bie me bia me ton de ne bia wo kogina ho a no be se na no twa no no yi bibi bie me chi wo se shop bi wo ho tokro bi da ho na bu wo ha boy bi wo be jima ton ade o so be jino ha be se na no adam ade tinyi na ahoma ton sare be no ma bia ne ya iwie ya me na me tse ho se de ma ne agu mi ho no obi anto enumre e wo be 3 mo ne pa mi no pa be to aduane no bi ma no abayere ma gbambesi bayere pese bo de pese ma no amo Akoma FM kan am ko jara ba won so ntwenwe yo sika no adwuma na me be ne bi da me senka mete na kam da ko tuatua ya nto ampesa ade asam asua to agu amo asai amo ade ba se be pacha okay ade achi ya so biom eno kura ade san ye ne na nipa bi to miensa nipa miensa pa ne be to entina susu sa be ma no ejo won plan won ne tie ni ntwa ho no ade no be ye no mbe me gidi se aye no ena ma ne ko so sa fe sa na me ye no na adwane na me se sere kura na nte se me be start na me se enye no na sa ta na kan me se kan ye ma me okay wa hu nte me ka jan se jo ade na obeye no so ase madwuma me kasi nanim se no se jo ade na oye no so ase madwuma wa se on de onye hye on de on wo ye de na oye ye na so kwa se de na oye ne me hu na na hu esa mi je adwuma no se ye nto mi je akotre fi na ho kire madam is too me to me bo ase yes too na nkasa obi beto bi di wase a wo dwan de kama pa okay so ati ase wa hu eno nko danche mi tifie ya me ko ofie me ko ni fie ti me ko ni fie na ma me bi wo ho no fe na sister efua eno wase ata ma me na odi wani nko je bo sama ono ma me ne ba ha no de do ba ye ne wa ha no wase obobo odua na do ma da ase na me sister enwere sister me ba wa ha se no oti ofie kwan ne ho week scan say 20 week ko le be na yetwe 800,000 na se ba so oti ogate ne ho takunya so antim di ama no tenu aje ske de no so ko bo mi dua de a ena se no de ma da se de so wa so ske mu de benyo ono a o na me kan sa che ma me no wo fio no say man ka se yan fan jire no ma me no wo fio no ye hwan oh madam man didi atemi o se na me kan wo so bo mi dua de me ma da se eye lie ena jo ni na ye lie eye lie wo se na se jo no hwan on wale ne ti e chiro no me oni me tan che no pe kwa mi atwe no ho na se jo kra wo boa ne pa o oh madam na die na wo ye ma no ya wo tumi no obi ye lie ja wo sa mitimi hu mi fa no me ne foka no wasi fom a na ne tu mugu ho no na ye ne fele wo fa no ne foka na mo ye den ya wo no ye si fom wo o ne dikan si fom wo no ni tena ni mu na me metena achiri to no ni si fom a na ne tu mugu ho no na ye me fere na me ko to boxes to boxes man no etete ye me hwesa boy beto ya tete na le no na saye ma ho tams boy pa na me sa me pese o so be wale mti be ma me ne tede me pese me hu ade bia tan no ho boxer na tete on to no ayi nani there say one shop boxes was one shop boxer on shop boxer was one shebi mpo that I know ka kire me na ta ne so ye wo twetwe auto ana se wo ne no esi fom a obo bet ni wo lusum enti wo si fom a no se try what box mo try no ana de da ma wo so ta on shop boxer ten ko to boxer bi man na ade na wo se wo ne wadanfo bi na wo ne wadanfo bi ya wo se no no ha wo pa no wo ne wadanfo bi ne nam no na wo se de na si ye ana me sister bi kan na ye fo ye no na mani ni tim
te boy ni me kwa me numi ho sa me frɛ sister ne kura ma ne hu me te me nipa ni si fam be ma na me ne ten bi oni si fam na ne turum gu ho na obi ehwɛ ana kwa na ma me start box at to ma no oh ena ha me boy egu me ne mase kwa wi asma to box at si ama boy na che se wo wada fo kra hu wo mpra na da je na chi wo si nti esa ne kwa to box at to say 5 as 4 na me ma no dey me enko to yibi fo sumu di oni bi o tia tia krokro o to ka sema na mu batwentem nti me tokuma de a obehya ache okay nti bossa na woto ma no de woto ma no se nie me ba cha type se okay type se ye bi na woto ma no ni so de efe ni mi ni so ne be me betena so be wala me ala kasa na nyam so de ma chia ne ma me ni nwia mu nyina timi de nim so mi kuru amene ne be ware no timi ye papa ma no amenwe kala say uto kala say na white ya na say boxers no kala say black say ne bi wom white de be say ada woni ne huni say fita ni o de be hya ya adwuma be say wo ma fita fo fa na de bi ametro me kwa mu ho mebu o de be hya ya adwuma ono no on ga say o jigu fie o de be ko hya o de be ko ye de ti wa yire ntini so ma to white amana okay kala sam de amana na to anu o hye wa shama na tete na ma yi minister ko besan ato no aso so yi nani esa na ya ma homete boxers na tete sa hye no a na ma san ato we ya sa 4 times oh ehwe na asre mpabo akro na me hwe na oni bi Akoma roba mpabo bi boys roba mpabo bi a church o mi bi na msare e go ko ba bi kura na ya ma homete me ko to boot na me ko ya madam fo twa ba ko to boot mienu na de man mpese me siesie na me de nachi a obi enwo say yes be man na we need yes na wo no siesie wo de wu on siesie me but me da odonti me pe no me pese me yes o wale me so be wale nti me ya de na ni beje wo me ho tam o twa so sai na me dwere obi tiri mu nti na me ye ni papa no me pese me ye ni good so o de ma chia o ma me ni nua mo o ma je atum o me so ne yere timi na me kuru o be wale me de me to ade che wa na me tu me sika ntwene sai me na me ye nkwase adwuma sai na adwiri bi woni tim so on wale me o yusu mi bi tu no no with that 8 rounds sai sa adwene so ntim so na me nim so o yusu mi bi sai na won tirim he na edu ba bi no wone wa na ma utum say the way they me tu na o workings anye the same wa eho nyina ye kuro no akotena Lord dan no okoshe sankole okodi 3 months to obaye no na janfa ncheme kura obaye ka che 3 months nyame ni mi ntwa ntoro o ma me fa na chi me ho chire me Lord dan ni mu o ma wo fa na chi ni se me twempra wa na chi Lord dan ni mu to obaye me ka chire no se jo ma me ho a chim Lord dan mi nyu obi ma me sika nto adwani sister pedie na kura me fa ma samzi o pedie enye die ntia boy na 3 months na mpre tu kwa ska bi ani ho me de to adwani adi enti sa ni pakro na me ne twempra bo so me Lord dan ni mu no me ne twempra ba bo so me pe me ni pa de ba na twem ho free ne ho sister boko de boko ba ya me twem ho free ne ho ma Lord dan madam Lord dan me shede me ska to adwani ni no send you ska on send ni ska ada no send you ska on send ni ska nti me ho kire me on so tamba na nde na me ko to Lord dan me shede wonu sa aho kire ni sresre ya na ma boy yi nya akwan be se wo pe no wo ko send 2 cities ko to aduane gari me fa ni sika of form na wonu sa ne dia but the kire wo ko send 2 cities me share 2 cities enu na ma ni nya ho kwan no na wo de se wo pe no me fitam won sa na mtie wo boys bi ha ma adwene so se bia passam me hu aboy ba ko be free ne beneza me hu ama yero se benema so ko to adwene so me no ye free na se ska ni me ho dia me hu amagiska o me so me de mame free lunch ni ho so ni sa me mama free lunch be ma free so o mo ame no mo yes ade ne so obi an nka obi an kasa ase ni bi an kire me da o mo awosro mo ska na obi an no na na bi fitam won na bi me pese me hu se aye sex o mo a anasa kom na de wo ma wo ko fa wo boy Joe achi bosome ai o tu kwa she sankole no was 3 months no me fa na chi Lord dan me shedem me nyeska nto adwani ni me nteme nkoton ade yan so me friends so on peke but me friends sa be 15 minutes ko boy peke say e de boy yakofo obi ana akom de me nteme nipa no blab wo yeso me na trap ya che wono e no ma me 20 cedi
ana oba se mo 20 cedi ka se me mafia na me ko ye no wana me die wana me die boy ne ba me ka kire no so mama ya ade a mempe 20 cedis ana boy blan na week bia na 20 cedi lockdown ni mo no lockdown mu week bia 20 cedi e bo ko no week no da mame timni pa ne ba na me twem ho free sa bra na ho ona oba yes man fancy ye no ka kire no to oba mi jaye on so ka kire no wan pusu nti se bia wa fa ma twinti me twem ho free ho en se bia no so yesu wenti na fa ne ho Because sending me scan, come in your side, no. Eti di ono o ma 20 cedi every week bia no ma 20 cedis bia so no da. I know na me da. How? Ebe o kan say blanfie. Me kwa na bia one me ada me ba na ma 20 cedi. Oh my god. O this can be more akoto aduane ade na gi so otene kansa. Na wo tu kwan so ama oska. Ama me we. Uhu no. O friend for so kan say o friend for so kan say o kom krum san kole honum. Okay. 10 pesos kran fa ma me. Tumi so sika na wo me honum me telefiem yusu sa na asa. Just Nka bra na me nkoma na nyam sa de ne da. Enti Joe buy na aka chen say bra na no ada na yen trust free ho. The catch rain some ma for you be sam me fa chen ma for you. Me catch rain no. Trust we. Me catch some me catch rain some for you no so nko se bia si na me se me jai me nko ye sa de ne bi mu. No na me te kan wa se me gidi se me nya sa de no me se me nte sa. Aya ho kire na me ko ya sa de me san nko ho bi mu. Me jai. O mpa adwuma. Lord dan ni mu no. Me pa adwuma pa madam pia wata na na me ton. Ana nko julo nko start ko na ayi no. Na wo sika no mfa so ni na wudi ya lockdown na wunya sika to aduane ni a. Ko na me nya start Lord dan ko de na san na be start pia wata na me ton. Ti Lord dan ni me tra fie be wo so me na me hu sika nya na san. Me hu me tra fie Lord dan me sika na ndam hu nya asa. Ti sa bla na me fa na bla madam nya se biam ho na em de ma fa no a. Ke bia bo na ba na ke bia nka ne magumpo. We se sika wan fa me no obi asande me sika. Me ma me so ni bi. Ma me na bia bo na ma me sika na bia on so asande bia. Se bia 30 cedi bi. Me wo na ma me asande 50 cedi bi. Ana ko na ma me no ni bi wa ba be de wa. Ti sa bra na bo ami o. Ya sanka me ni padwo no sanka o tu kwan no. Ko kai me say ye wo Lord dem ma me sande sika ma bo ge ya. Ka me nko ba bi sa da me mpe sa da ne kura me chiwa de kura. So ati madam. Nti boy na ma me sa de nto boy ya na sa boy na me se no wan say pa na choye. Ye ntwa so ya na mtwe mu sa boy no. To na me ni na wie o. Na dwo ndi amene ne ti. Fine. Na nsi me ne wote ho no ma na ma me afra maka kire me say. Ne ba na wa wale am no. Ye? Obi afra ne ofi aka kire nsame ne kokoko ntokwa. Nse ma obano nsa no kono ba ai na mi tunufo na ya akasakasa kakra bi enye se bia akasakasa bebrebe se obi dan ni ote enye ntokwa bi asa na o se ai na obi na aka yensam na ne ba na konti o ma wala ma na kase o ma wie bibia kase ba ne ba na me ka je se ma na 3 years ne half na 3.5 years na de sa mo pe muja me kwan na o sa akonya bia ni ho wo mo se akonya bia ni ho akonya bia ni ho enso so me kai efie na boy ni timu no me ko enwura bia na tim fie ho no enwura bi ye frɛ no asase ne abo ombo spray cry intime nche omo do so mo ndo ne ye me na makotu fie ho nwura no wo no akotu fie ho nwura no me tu wie ne ma me na o fie ono ne ma asizi mo fie so hwan man si fie ho biem na box yen hwa dia wo ye ma boy no a Emma, what you will say, or my man be catch us or my warrior no cobi. On my dear bet. Me family who said you were season with your so come on and season with your and a banana season with your and come with your. But say mean to me who so bad better if you if it's a season with your. Me so say quite that baby like prime to them. Men quite to him so I don't know so to him so. On ye me. Miss Adana, mamma catch and say. Do di me ni ko pe wo sama me na ba fi ho be dede na ma me ka chem no asen to ko pa ye na do na ko jira ma me na wo fi woni ene ne man finfin na mo ye me Akoma na mu sa boy 0.9 onye ni papa pa obe ha me ojo no no di matembet me ma so ai ma na hu se di wo kan mate apart from boxers na obisa no boxers no kra obisa na adekodi ntia on pe boxer she
also on the shape be that said yes, I know kind also on pass on what can be better me refuse and kind. Was one shape be that or can be so. Or sit the into on pay or share boxer because me say me don't know share boxer. The into on pay boxer. I mean to me no. Into me who I could enter one share boxer. Sabio no more. Some call the crabiase. I want not to my in tia nan or pick be a whole life for nan. To me, dear, I got one shabos done them never talk to Tomano. At the time, I told me, first of all, no, but to no in on top. We already 2 minutes or about while I'm or the mature mamma. Now, they am me, yes, and them go find it, you know. Sanko no sending me lockdown and what you a chairman. Ah, blinded by yams, I work some private penny. I'm sorry, my yako, me catch and say you won't find chairman. Okay, apart from boxers, now what Tomano, no dear beam, na what at the SCC, no. And Pabuana and Tomana, boot me, you know, asa. Boot me, not them Pabuans who won't shabby. I know a new boot. No nimpa wire, rubber and Pabuabi, rubber slipper CB. And maybe or shall quite and no one and a good damn honum. And I mean, call yeah, Madame for bed, my top bar. And I'm a top boot to me, you know, I'm the man. Okay, and see, boots now, what talk way. Black been a woman that type to see, I see, been out to man, white back could be so as I see any black and a white. Over Facebook Live, I come 87.9 FM or bar. Why you desperate? So power, dear. No, of course, she a bear man, more life. And now, one and now, we'll see us here, no, Bebois. A number time. One and I will see us here, no, time. Okay. It's way one out of Pabuase. I'm a Pabuase demand. No, I said here. Was she a man say? Hold, please wait. Back when I say, no, to be a black and was she a pano penassempa. No, white in I know pen I was open Pawana sempa. Now, white in a dear. Now I said, there could be a no Kobe and wash and the negu. Not a good anti boxers now would see you know you'll be like Odini Huni will fear like me jarrets and say as I'm a fan of crime, me fan and then who says you come actually nonsense to say eba. Nancy say I'm to Tom Pabuana man or not to say. Me paddy a fempebemo you need. I'm in a cobebia or bay needs or bed dress come hard dimachi. To know who is I'm a person or you need since that's no start. Not me bo. Not me man so pay. Which one me man so pay? You couldn't mini bear man and a warrior and a giant. A boy been a bam, Malcolm, the better much on Yanobasana and forgetting. To me, you may not tell one was on a really best. The truth I won't fear say, and I was say, and son Joe, Eba Wakwemo. Best 5 months. Babu Suminum. Now won't far bear maybe. Debbie. Now won't cost bear maybe yes, come and cast my mob into me. Debbie. Bring now got off Friday, I must have slain. Lord Dan, no more now, cause she some color no buy no. One name die no. No, Massy and I am ya bomb ya lia cry. Tell me 2 power horse away me ya. Tim got off Friday and Thomas has seen to memory, sir. Now to she croon am at all. Kuma dada, me jam she croon am the frog kuma dada. To never you suit the fasan, I'm non Friday, almost as rings are fenam you okay. The debate said 3 weeks as a enemy, you to see. Hey! A crony war, my wound, my mussassin, and Friday, my 5 city and cotton to Numunina. What the fry? Friday names as minute. And that she couldn't me jam when I'm the frog kuma dada. To number them by Shama Sissa. 3 weeks. And I'm a yoke, and I'm to see a friend and I'm a come. No one my name who say be a man country. I don't want country and this year, man country. I don't want car. They share me home. So one can't say brand dear, and you make out say beer. Bemano, ma make us walk warrior man on one. Woman jar one and be a yow yana wo per se. Wo can be good anymore. Davy on Lord Dan will buy any dimina problem on myself. On a mid dapa. Yes, I die. So enjoy it. On a mid die. Why enjoy it? Oh, manage dear, but me near cross hour me honum. When in it's time fear, much in prayer, I was soon and say fear say 3 years. Oh, when not 3.5 years. When not 3.5 years. And then seeing, oh, my middle to Miss Araman about to mention me one friend about no. Well, yeah, Juma Bay, a hen what's oh, Esther Janshi, Bokro Master Janshi, or your fit any, your friend Joe.
o ye fitani a ojo Esther Janshi bo ku Esther Janshi fitemu ho no ma e fe ni jo e fitani enti Joe ye ne wudi nkomo ye ne ya friend with that but ye ne wudi nkomo a wo fa phone na wo gina so onkasa minim sa baba yi broken heart ena ache no ana ye bebisa no ena ama na ekeka ne sema na se na nibresem ene na kosem ene wo ka ne sa no ana enti Joe ya ache se dia ye ta different wo eye yaka Bokrom estate ho na wo mo ye adwuma wo ye fitani enti fa na ema ye nchemu ni ehu ade a eha ababa ye nti wode wo aba Akoma FM Akoma mu nsem dwumadie no eso no na ye nte in fact asem no ase woni Joe what in fear say Akoma FM. Okay, all right, Joe your friend on it here for Akoma 87.9 Akoma 87.9 The number you called has not answered. Okay, what in fear saying what in fear saying me 40 years wo 40 years woni Joe why na nyini ono anka ne age but me hwe omo amudidi na chi na omo ne fifi pa ubusa ne age won kada but me ubusa me age me kan yenti na so nka onka ne age ade achi a wase wo 28 ade achi wase wo 38 onka ne age nchire me so what 28 oh boy 28 or 38 any asa we your sugar mommy obo onka ne age which ade achi a wase wo onye 28 years boy ofeso mama last mo okra na okọ 28 years okay but Osha Joe now she said you sit here won ka be man in fear say because nyame your body na 39 met me ahwe no maka che say dia ni age no saying it here Joe 39 40 obenya 39 40 obenya it say wo nche no afia na wonu boti pen dana na me hu no e na wo ba pani won fear say 18 okọ 19 oba pani wo 18 afi no okọ 19 okọ school na we ye adwuma obotiri o hairdresser oyoba oye hairdresser sese Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a ene waso eguso a wutie no nsem bi oho a wuti ne sei a obesre na so obi ani bresam obi awre hosam ene ye ka ne sa de che wa no pe oba wa ye desperate for awade die ntina wo hwe Joe bese wo pe no wo hwe no a na oye bema ye wa no woni ne bobrebe yi ana wo power re ni nti obi obeba wa kwambia obefa ne bisa but o mi hu no Mr. Dini life o ye nipa bi on pekasa o de din na me so be ma on pekasa sa ne de nti no kan se o peme na me te ase no o de din o nya keka wo ne me ma do se na atena binti min kan fi say 40 years free base 18 years I'm sure any day meeting free be 18 years me sure 18 years nti me rebe fi okay but o mano mienu no omu nyina ye papa ba ko me ba panyin papa no ohwim na mentene ko bia papa na mienu okay ohwim na mentene kan ko fa afoforo no so kwetua na papa no so enyem na metan so ko ya yeforo na mentene jimi menimo no o hwe wo anasa wo na wo hwedwo pachojo physical semu me ma wusika dia ko me fa na ne de na me anu no ma misika satana na masters nkura dose so still na ma me chop money oni bi de 10 cedi de na de ma me se fokoto aduani di na akire no obejae obejae da bia first am fa na de bia no 10 cedi sa fa mpanto aduani bi wa 15 cedi bi akire obejae no ma wusika ne bi kura ba so no ba no beda o ma wusika no sa no beda this time bi wa me kon fie me ba na ma 15 cedi 15 cedi no de ma wa edisen bu ha 3 days bu ha 4 days into me the 20 sister ba kwa no se de onwa de mi 15 cedi say 10 cedi ni 5 cedi na America no yey one and ma 5 cedi ni 10 cedi John 40 years mama ya ma 10 cedi ni 5 cedis na one what da 8 rounds oba sa mi pa che wo de ntia na me ti asema no se on pon no ho
na me kura na wose me penam sa adwene amma metim say obi osua adwuma me ne tra wie na say me kura de ade na maye obi osua adwuma na me ne kwatena na osua adwuma wie no anwale me bet na me de kan na kwatena wie na koda wie o se me penam sa adwene kura amma metim kura enti me osua adwuma enti do de be me bia na masom woni musanom shade no musanom se bia kwatena bia ba no musa but woni munom but minimum de bet me fan ye se me num bi kura che ensabe ensa dem num bi ache de ache but jo ma me se de enti o ware ma ne ba ne se won ne kondodo enti sana ma me ka onu ko twa na so atwa na mo de bi me ko de kono me sa ko to san san bi wa sache so ba na me na ko ada wo de bi so me hwe de ma me num me sheda e to so bi no san ta na so je me num ba sa me dan ko bin san ni ba te eche na me sa tunu se wo nya santo wo de ba na wo di sie ono kwa na wo di sie ono ne sana no ono mun tuna na ene ne yakasa kasa but na nye ye ana no ono so opekwan bi agina so amana no opekwan bi agina so se ebi wo ha me ni di agora onsere adabi se no odwale ache me ko gyan cha me ni di agoro no amuna nso bo ne aba bo witirim to mu so amuna sam de sere na me sere me ne ko dem te esa man sere biem me ne ko dem man sere biem ono agro ben na woni na edie na wo dware na me so no odwale agbante na ade asa na me se bobo no mu na me so me se dware ntam na me ni di agoro na wo se wo de ko so ana asa na an ko so ne be ne he pa na wo ne to so wo nyu ayi rema wo jojomba rema na edai jojomba si wo dwade na akọ ko prepare na me prepare no na kondo oh saying ya da se boa me ne ko dem e beda beta gro na me ni di okay enti wo ewura dem na fe ewura dem no no ne buafu sabe so o pe bibi agina so sana ya tana chebe 2 years no o pe kwa bi atwe no ho ti no o pe bibi agina so ti de o ye nya na me hwe no me sire kwa na wamuna but first now we share on there na David do sa ko pre ne so na ka fe ti bi dwale kora me ne ti mi dwale na mu ti bi dwale bom mu share afoforo no me kwa ti mi dwale me si mi nyale ne nya di so ko dwale ba dwale edru ba di no ye ne hostas wo tin ne ka wo nya de wo pefiri ho wie ye de o do sa ko bo ne to ana ne bu afu Akoma 87.9 FM tell me ba 3p garlic mixture amasanja to modro no enu ti be say weda 100% garlic extract natural plant juice ka ho e won ye dia fra ye garlic and vitamin C minerals vitamins ye dia gumo enuane nroni na ye dia guto amu enu ti wo bia wo pedra ye natural nom na etutu yade ase deku free ni pedra ni mo no ye 3p garlic mixture Eric Ahinkra was 3p menu aba ma Francis Waja Francis me hu acha mete won ka che ma me hu sa won ya me nua be ma Francis we je was 3p garlic mixture ma Vic ne kunu Mr Bosom pem was 3p garlic mixture ene abra so for headmaster boy si o we aye 3p garlic mixture enu ti be sa wada ma won sa enka bi papa enti she was stroke why ka se do sugar level kwa soro wo konficha what yaw wo pressure no e kwa soro anampo wo jo so wa yase wafu na yese kapu when ya 3p garlic mixture no ebi na Daniel ba Mr ba kole na ka ba pidank ne Angelos me se wada shana so ema me se wo benya 3p garlic mixture man sanja to medre no for 0248928824 0248928824 and 0201 0021 na wo benya 3p garlic mixture 3p yo Eric Ahinkra 3p Hegabe Mase 3p Abigail 3p ene na no go find about tonic emoja drop papa mpanifo agi atum no mama what e wo ho ne titiri wo ba ye ne wo ko fichira ensisi so wo fichi ko no be bosumim miensa edi ko dunie emma wo de ye go find about tonic etwitwa sisi wo de
Growfine Herbal Tonic. Uko fichira entwa da Growfine Herbal Tonic. Waba wo fichi kronya wahwa benya fibroid. Awobebo Growfine Herbal Tonic no bi na bedi wadanse e de akyere me wanuma to untumi na wonya Growfine moja ntimi bia frisani ye nipadua no wakoma no bo periperi. Growfine ubenya bi misia ba kwale na ke ba Ashton Smart Ebo Boase Fred Mense ba Pidan Pure Leaf chemical ne ba shop. Wo se ka ne nam ne pa Growfine odende onu atobi na ento ba akutonkoto adu edunum aduno. Bomodia ne to se wo meka kire sasa wo benom na ebeye ama no bepese obekwa akopepie na so na short se ti unya bia no ato asisi wo preko frɛ 0244596532 0244596532 Dr. Growfine ade koko na ye Growfine rock clinical meter da mansan ya to mu aduno no rock me se wa da pakum capsules wonu bia beboa wo papa wo we ye bema no ye mre wo pam bibi 1 minute 2 minutes na bema dwonso nkuruma wonti so jojo de ye kyeremu wo krabula matali 47 inches na so tumi sade no ye adwuma kasa Jericho 442 wo ba wudu no bia koso kumanu ache enka befiri wo na bibia ye kama de ama wo ba na de age ade ven capsules or prostrate yade no anasa wo dwonso a na wa ya se eya wo ya dwonso ntantam VEN event capsules wadu no Medforgin capsules de en ye boa ma mogya de afrisane ye nipadua no mu ananse ta kyekye no mesremu ada wunya Medforgin capsules wo to asege wi fa na amro mu koso na ntire wunya eye Medforgin wo da na dwa wontumi na de akye ase abro wo honam nyina ya wo mre honam nyina ya wunya Medforgin arthritis waposo no eye na wo joint no aye stiff na fe ehwo ase ho ahoho kakra Medforgin ye mu ye adwumaden pa na carpenters welders farmers market women men no na fe mechanics mason for adroba for munya Medforgin na mu amodi agoro no mekire mo mbobo otumirika ne agudi for ma ne mema no mo so de no akokra ne abrewa no mo no mpemu ya den enu nti mo ko jogging anopa Rock Clinic Limited Okumasi Alaba Abu Station Wani School House edition mo friend 0248885040 0248885040 na wa ma wonsa aka Rock Clinic Limited phone rani bi Carisic Ventures yen yaba no enu nti hyane so ema me enemi aba fefe beba na oba ye bebie Carisic no no de amamo na kyese bibia atumi aye kama adan na yegusu aya ye frejo mepese jo ene ebedi nkomo na die nti na ene wudi jo abahase mama so awale ama nti mentwi me ho free no na ye me ya enti wa broken heart ene na me hwese da ma bre no efie sen 3.5 years. Broken heart acho. Madam ache me pa ache me. Broken heart acho. Fi say ma chese ma say me time on ho so say use me papa. Use no kwa na yo no. We use me papa. We use you. So and say na mu asem. We use me papa. We prepare. Anya ho. Na yes say why say won nwale mi nti. Na nti na say we use me sa no. O say engine no. No o person o say engine no. Ah nti me dem so mo be jam kwan. Na say wadi aibuna matari abebie engine mu asesei sesei wono jese wadi ba wutumi now se wukokohia ba ma ni wonkura buna matari ni wokura ya no die yibia se be ye hurokuro ala metua everybody yankopo me ubeda me transi cha e kan metua ubetua e kwan me transi cha na nyankopon no ana ya ade we metua papa be dia papa sister nyankopon ye dia de wo dia kaka ne ho ne ma betua na se wo transfer wo fa be me no transi cha eno abetua eno atibetua enti se man ko fa be ma na me transi cha woni ni ja ya nya se kemene ne da ye de be bosumi mu ni bosome ani se mu ja ya nche o ma me ware ma no nche Akoma FM anasa o ma me ka so wa no beda me ehunu o ma me ka so wala ma no nyina na still ona me beda se me fa mani hu o ba bi o boy ne se me fa ne mani post asem sa no boy ne ka kire mi o beto ono no so twene hu firi mo boy ne so twene ho o se fa ne menopause asem se ma me fa ma me asem no enya asem and efie no boy ne do ne timi so ntimi nkofie ho na makase bia me de mani akohu bibi efie ho yase me si won ma bebo me prepare me ene so ko den so ba bo ne wo ho Debbie say ka ma me na wo fie no ka san kire me say obi di menim ko pa ebo ne nipa na ba fie ho abebu sama sa be yede timi bi ko fie na ma me na wo ti fie no ka kire me say ma me na be fie ba yede say obebo mi dwade me ma da ase
And I say, "Okay, John's sister." And so you may me be fair, say no, so me be a maybe drew fear, and I'm then the country. The says can also woman jam their manner. So you could, I was here 20 week. And I say, you could see can them their man into what you had, yeah. And I said, I did, they said, when you know, so I see I'm canon. To us, so. I'm not saying yet. And you man, I'm sure the man and the bad boy say, you mean peer free them ho. You mean peer free them ho, when I saw or bell for me. My so, or can't I peer free them or my so on your gemano. But the gemano can bear to Timmy ye dean. Timmy ye dean, and I'm them die while mong that them ho. While mong that them ho, Mrs. Swass with the uncle boy and the boy that demo. But was a woman on all your dana quite. I know your Joe, you are not done for. My men won't fear honor, will be fear. My men and the honey pebbles and as a new crew fee. Okay, I know my journey dying or Timubi. Don't know hand, I'm not so hard dying. I'm in the back. Nasa Joe, my men away your mano. Many men in the answer, because Sentiana, because Sentiana. My men won't fear honor. And a far phone, let me ho, or the Quagian channel kinds of women soon. To do on a catcher and say, sister, no, if you're in a friendly for a sister, and I can't much all man. Okay, can I do the catcher? Ayiko seasoning powder, Ellen Spice and Trading Branches, and a day Ayiko beef seasoning powder, Abba, Shana so Emma Mimo, Janam Biadan and Chinami Janama Ponchinam Woody Stimua, a year the year papa, and Nunema, Sikapa, Akosia Pokia Sikapane Ba or Hima, a mano Eddie, and until so you are bad tiners or Benny dear, for Ayiko seasoning powder, and it be steam unam, Fabia with Jollof, no, I still seasoning powder and fire you still no and granny beddy dear my worker say hey me man one more pedian is what he may woman as I say one more fumediano no pepper pentimua moye choba name muji orders no what are you call seasoning powder no and a benua wedian no who could join supermarket mu and na friend 0244 160750 0244 160750 when you broken heart it will be at saying Odi and say your papa be was so odidi akwade yam oda wona meni ba me da asem wo hwa na se boy ne ho adwe besimtiri ma na ahye me se why me sad no na ahye me sa na yeme se me hwa na se ne ho adwe bamtiri ma na ahye mpa se boy ne de mesi no parking za odi mesi ba bi sa no odi mesi no parking odi mesi nchen wari su aja na odi mesi nchen o fa me so ba wale me ti ma fa me ho nka me o ja me ho ma no aye nya ape na wo kro won foni bi a wo de be kire me na wo so chese de na mo afon sa jo no ahu adwenwene oh ne ho adwenwene na asa de no de ma wo na sense aso badwuma asa ase de wo be je ho no ma okwadwina junction yeso na wo so wo komo se dinyo ade ti ya nto madwina ne sa 4 days na me jan so se mi ti fie se 4 days ya nto adwane no mi sto de still kan pagya ko fie okay tesa mama ho akire mi ti fie mi nya tesa mo kire mi angasa mi nya adwuma bia na start won sue no wo drinks na to obi je na mgonyu sa na maye mayo se tesa me sa be start ni sa oba bomodian na start mate madam start na gin be free so enti se wo pese je onya de ma o peska on fa nya me kwan ma se me mena wo ne ho 3.5 year mfie miensa ne fa enimu ni ewe enti skasa na wo hwehwe onya me kwan 100 million sa ni asem bia onya kwan say 100 million na ono ne te Roma 5 cities na 100 million kwanya no we obenya obosusu o scan o disie me obosusu aya me yase wo power de na wade de wakwa wie ekwan bi su say be obosusu awi su mi sa kwa oyisu me ni say wo so be wale mi be say me de me ho be kame wo be ma so be wale wan fa ho nkame no e so be kwa fa foforo say me de so be wale mi be say me ho be kame no na sa kwa agwanta ko fa oba foforo ti de me ho ma no se ne ope mo no ne ji o yo kekama na fe de o ma me se wa wale amont me twum hu firi ho na ne ma me ono na ne pe so o twere ho na ne ma me so lie sada no wade ama no ope wo a e de na ne ma me be lie na me di kan fi se sada no me ne jo kasaye anche no ma me afre na nso ngofo lie me ne kasa se si no ma me asa afre me ne nso lie lie na moye lie se bo na ka chem ne nse se obepon no ho obepon no ho o se na si obepon no ho ti ma me ka chem so ha just a nese obepon no ho de se me family Jimmy me family Twaziri to sabi sabi
Eba center achafo ba se yare wanyina edware wona kache no kwasam so se yare wanyina edware no wona kache nkasa no mpemu ayere semu expert ene achafo ba me se wada stroke spinal cord ne ho tochema anapokra sasasabro ensuo tutu ewu kotro joju hwenye eye dam efam yade stomach ulcer ba ma waye mre yade bia ni wachafo ba ontutu ase cancer wotuase agise ni yade antifa yade bia fa na chi achafo ba ba kire no waye no ho adwuma kuma se wo wato so agogo ago hospital no tema committee 16 na shibi achafo ba obemba west club 0244 083482 0244 083482 etifo ye twa ye ho abasesi a ye ba ye beto aso na fe ye the second story ya ano oten e de ato aso amam oh 87.9 FM akoma nsem tumadi ye koso ya ba fom a eba bewi asem kra na ye bebe se be me na asem ba enti oboboni na tofa de enti a do ba iba ya to sempa ama oba no yi am de ewi no kra awaso ti ma de tna de o ye dada iba ba cho de ti am na ba se na oba moment me banka ne ba se ya me okay what percent o se wona wo babat o mane mu ne bank o ya no se actually ya no se papa no wa sha o mane ska o ne hwe ma hwa pa na da o percent ka me na me fa kwa no for ka me ti ti a o mu ne bank se on hwa kwa la o ma hwe na ya re o ta ya re so ma mana se akulade ye wona ye hwe no na won hwe de na wo se won timi hu no abra won hwe won timi hu pa wa abra won hwe ba ye o kana ye kwesa na ko kama e ba chu se uno yo ba no awo ba so ye o kana no kwesa se on hwe kola no kwesa no hwe kola no kwesa on ko kwa ko hwe da na no ma se ntimi ko ko hwe da no kwesa ko de yale ama kola de me hu se ya le wa kan so mi ko no hu timi ka se me hu se bia ya le wo so hu na wate me nti so da enen kwa na me ti sa se se ya le wa kan se enen kwa na wate ba me nti da enen kwa okay this is your band acho fa no se band de wo hu ba na band de so na ya re na afi ni so oh me do cho akra no se enya a bi hie mu a enka mi se mi du e wa akra so oba no se ale won so kra on fe mo ma ne da nti ezi o mo se du akra so no se mi da do wi wa na o kan bi sa se akra no o na do ya re na ma o kan bi sa am ba cho de min di na me kan min di na o kan sa ya wo mu no se o na ya re da mba cho mi mu se akra no onna ko mo bi a me hu akra na ti kra na o ka chere se o be ma ko na ya re no ni ba ble me ana pa sa na ya re de mo nti zo na wo mu dia de me o ka sa o be ma ya re na se o nya wo ka de nya se so na be ka chere wa za o mu sa de o ka na ba o ka chere se ma na ya re na de na se o nya wo ka so ta se e te no on sa re se je so no be ka chere se de o ka na ba ma sa na wa je because wa wo ka wa se o ni ko so o ni de o jina fada me ba cho abramo me abramo me nimbe bi o da kan na enti se ni bi sa ho no ma me de me kwa me fa sa me nya me ba na me nam so me hwe me ba iti kwa de na fa so on fa kwa no me so timi fa na ma me de na ba ha no se bi asem no se bi a me di fo go ba bi kra na ba bi so o me ni fo ngo no o ba ba sa si so o ti tu se wa re ya ba me de me ni se ale won so because me fa ma ni hu ni se me de ma ni hu se ya ba na ya o ti tu se wa re ya re ye ni jina wa no asana o kan ya so se o be ma fa na ya re no do ba bro ande maka o ti tu se wa na ma fa na ya ga sha fa an me jitum sa se me hia me ba da be ni se me ka che se sa pa na ya le o ba blame am me free enti me no me do o ti tu se me just e just wa ka che se o ti tu se o na wa ma fa na ayare se me de me nim so ya le
The men can say me nim so ya. Tie tu na mo ne mu sa pa ne ya de a. I want the me be tun so oh dinaro. Aha. Oh. Sincere ti agba wa ni pa. Oh bonde. O ya ra na o ya re. But I already the boy I didn't move ya wo hwe me. They say the bro nyina afra wo hie sisi a ya shama na. O le no ba. Me ba cho de ya hye. Bidura ya sha. Ya kola. Sisi hie sisi a. O ba so che se ye ma ko hu sa pasa kan ya sa. Sa na mpese me. Enti se ye ma ko hu na sa kan ya pa na ye nyewo. O me ba. Da bi ko no be ho ba sa. Se ye ma ko hu se achiri a e ba na se o yi ni se o yare. Na sa. Se me fa ma ni ntimi Da bi. Na me sa che se ya so se o yare. O so ye ko yare. Ma me na akran won che se o yare. O yi ni se o yare. Oh, me won le ntimi ni. Ti ye ma ko ko se ya ba so yare. Ande se ye ma ko hu se o yare a e dia na ye nye. O ku musa afede be ni o yare. Ah, ko ne yare. Ne ko mba yare. Ala me ka se o ko ne yare. Ne se wa ja se wa na ma yare. Me so me ba no o apa no fro di matem me ba apa na. Se ma ni di no ka sa apa no go ru mi amede mo de me ba. Se me me no kula na me fro de bi ma di matem. E o bi apa no go ru. Enti e bi a ma me ko choro bi o ni won si de ko ma kula no. Why not penalty? I can't remember the truth. You can't just say, "No, master, but you, my friend, do my tomorrow. I'm going to find you. Fine. But that is the news. You want to was. The anything I ever ask you about this issue. And the only no. Now what? Now we now person be just am. Only no person just say, we do attempt. So you. But you no fan. Mama no me for some work. Now which one the way I start this over here and think of. And I'm gonna be here. One wants to do that. Because as some work very serious. So we take a chance and say, some papa and media, and I'm pounds. Oh, what's what I did, I'm not I didn't know how back with me catches and I tried to try idea, man. If I show, then we can't say, eh, I will know Akoma. I found the cousin plan. Find the Akoma span and then compliment of this for. So meaning can be there when they say, I didn't know of Frau, I didn't tell. I didn't time. We didn't die, or Flam before so got him said. I feel you a friend got him said. Mamma check up on him as Cassan. Was to be Jamon Bamon, why I start also 20 pounds. Once the list come and you do what Jamon Bamon, they are not do for the moment to cause marriage. So I'm going to sit on my name, Mobile, Papa. To one of our friend, I just stand on our semi catcher. But then it's a thing. But I'm not talking. I'm not going to but my son is going to super. There will be back. I see that so on the time, go on vendor or set was and once. And now you're dying on a day at show. Na mimisa ata moye ntafo pachai wata ho debi onu free man na we ya try ben we ya santini na Jones so we ya nwrani ono so eye anwrani na sede na wusi keka wonsam fai wo bi owa be ma onima de cry your friend romance wone wo ebehia mu a odikan woni no ye romance ema ehofo ansa na wodi timbadie ya pachai oye oye okay odinsa ewura me honum ase honum okay ema ansa okay nti
Your friend no, but ye beko. Nti ye nim se de be say na asem na abeka ntwa to a wo de be mane. Joe, wo bu okro ma estate junction fitem. Ya se me Jimmy o. Na ne me dana na me jam ho ma na me da RS apen do do apen. Ye Jimmy na me Jimmy o. Wo ka yan so be wale me. Na me pese obe san akofo ba ho fra ka me ho. Te na me fa me ho nka me won. Ye Jimmy na me Jimmy. Na won share boxer no. Na wo me no foka na wusia na oturu mugu ho no. Me fede pa. Last bi me no foka na me hu ni pa bi tika anim. Me frɛ na akire kwa na ma fede kwa se me frɛ no. Me started to talk boxer ma ho. Me talk boxer etete me hwese obeto won to. Me de ni ye ntia na me hwese nka ba wala me. So de na afa ho age so be yusu bi akọ. Me de won pɛ ne toto mpɛ ne no a. Me jambe kwan fefe o ma me so awale ama ho. E yo ba me nsae. Ana me nyini nkwa bia saa. Afa ni manya 40 years me nyini bia eboro so. Me nya me so ne me de. Ti so won pɛ ne toto mpɛ ne no a. O ya anwa nim ya santini. Ano de nkan fa ho so won pɛ ne toto mpɛ ne no ade a jo. Na se won pɛ se obehu bibi de a. Jambe kwan 100 million. Ana kura me ma teso kura ma. Odi ache no. Me de ache okura. Me de ache okura nkan se me ka 200 million. Nkan se me nteso da 200 but ma teso mo 100 million. Okay. Wo twu ko so ba for magic no. Tane de fuma me. Na bebrebi ono da 8 hours dia wugide ndia mi say wodi bi na ate ho. Madam aye no kore. So and so and no science. Me fan for na like opestai. Opestai. Otime ma me butu ano abemechi obedemechi. Ano ya side ne pa tem tipin esa me simintimi ma me ma piano na makoto fom. Wotime ne me da makoma 8. Uga se me jimi. Oba se me jimi asa ha na to gas ma gbado na we si ano. The other year me na ashime. Me say me woni me hye se wo wale me. Na sia wo pon ho. Timi le nim so na sia wo pon ho de ya akoye me ho ade. Ni akọ ha ade akotenem. Na wo gidi sa wo yoba ye ho ade. Madam e me ho ade me so se fata me pa. Na se wo kunu e ye ho ade na so otu kwan kwa aboso me miensa won hwa abefena chi o. O ma ne me mfa na chi. Akoma FM. So ma ne me a na so ofre me a me wo so adwene wo me so. Na hwe ma na omfre me so de a. Na so ompe me. Ena na meja awade no mpokra. Aha. Meja awade no. Me Meja awade no. Me mfu wachi se me kotwempre so awale me no. Me mfu wachi. Ta wo ma ne me na me ntonka de a meja awade no. 3 years ni mu nyina no di ade na wo de kai Joe ade pa ben na wo de kai Joe. Se ade we de oye ma me de we kai no. Ade am de kai Joe. Akoma 87.9. Aye. Ne nkobo bia oni midie. Afa afutuo ho. Ene na otumefo. Otumefo me so mi tunefo. Ena Joe so oni makrokro ankasa. Saa de na me de pe na asem no na me papa na me nwene ho no. Joe ni makrokro. Nti na me pe na asem ankasa na me pe na ankasa. No penno. Do na me pen pa. Don't know. Amada na me dore pa. Na ka me ntiskan top boxes. En tompa bon fa ma say me dress so you. Boxer cross win she bi da wa na kan ye o. Na me twa to so wo wanu masem. And na de na oye a won so ye we ya pa wo ne 3 years won in a relationship ni mo. Akoma 87.9. Akoma. Ane de na nsen ya maami. O maami bi odi mi call lo mu a. Odi me ni kwaju lo maami a oba fie ho no mo no. Me so Joe no hwanya me nte ho asen ko di weekend na ho to akọ maame na odi me ni kwaju lo maame ne ko ye dede ti maame na wo fie no ko no wo ka kire me no no wo se maame na ba ha be ye dede pa enti wo so bobo odua ado madasi enti Joe ko jina sa maame na wo fie o na chi na se Joe nti ba buru na nka wa se no ayeme Na chi ame ya bon. ti sa de na me di ne ho ya o Nti age 110,000. me je 100 million fa nya me kwan so akọ wale de ya onko Me da se. Enu ti atifo na de da ye koso ya ne pitiri. O se bibia anya ne ya kora wujo. Ne ente se bura matali usa de ne to ofalechia. Ya na ye ne ya. Wa ye ne we nyina no agya no. Wa man 1,000 Ghana. Nti ya wasade so ko promises so be wa no. Me man ya munya promises no. Na enye ye fa second story no. Entro amoso na afi ya ne Rashida mumuni ene ko Rashida me mo ha. Ya na mama. Boko de.
me pa cha nyamiado okay Rashida wabio na bema de odi aye ni ewu nua na wo nso ma me so me wa problems pa yenti ewu problem no ma pa cha me bra bi na tena ya friend Bra Mohammed Abdul Mohammed pa cha me ne tena 6 years ana me ne jai me ba cha na me ma me nua bi na obefa me free stream me de me ba oba ye no ode me tu ejuma mu na me sua ejuma ana me di hu no tina me ma me nya case bi na okoshe ba bi ana me ni ane tena na asetena na enye nti enu mu na me di hu Bra Mohammed pa cha me hu no na otwanua osan ye taxi driver ana me ne de tena pa cha me ne tena wa ye kropon 1.5 year ana me ma me nua na ebe ka ya me ne tena ye no Akoma FM me ne ntimi ntena bio sese wo no n'edwuma wo ye ne enya yi wo ntimi hwe madwuma mu nti ete saade agi semisa kwosirem e wo me papa mo honom nti satam no so ne ma hu Bra Mohammed awie ana wono no ka say ete saade a wono no be ha dan e ma me na ma betena se na masu madwuma ana o ma me kwosirem te me kwosirem na me so me de kwato me papa mo anim se ni se na me ne me ma me ne setena sitie nti me hu bla bi so say obe ha dan ma ne ma to Bra Mohammed o so obe ha dan ma ne ma to madwuma no so ana me papa so gi tu mu fa chentu o ha dan no e ma me sa ba Akoma se back me ba na ba bia na me da susu adwuma wa ye kropon ho a fa chenu na chi no o ka se ka sika me ko na obe ha dan no wa ye bo akọ ha no nti de bia me ko ye kropon be ba no na ka sika no do so o ye se na o yi mi efiri ho no na ode me betu adwuma mu wa ye bo akọ ha no ti mi su adwuma wa ye bo akọ ha no minya 2 years na nyinsa ne ba mu pacha nyinsa ne ba mu no na minim na busia ni bia ana o ye se ode me kwachia ne bla na ode me kwachia ne bla ye fra ne braga faro ana ne bla so gi mi tum sani nua no me ba cha na me ne tena nyina wan kan kire me so o wo yere da ne mo no so o baba ako ye fra ne Amina nti nyinsa ne ba mu ode me kwachia ne bla no na ne bla ne gi mi tum te duru tama me ba be wo no ana o ka se obamama ko ni sister ho akwa wo ni sister ye nurse ni nti me ye ready se me ko ni sister ho to oba prako pese wa mama anko ni sister ho no bio ti gi se te sa de agi se me ko me papa ho na makwo na wa fa ho abeya me ho ade prako ana me ti ase na obesra kwan o madam ho na e de ko osirem to ode me ko ye no so na enu na ye the first time mabusiafo mo so di hu no ba mu hu no so mo so omani age mo so gi ni tu na o ma metena o for 3 months na me de wo ye pa cha me wo ya no me nya 1 month na obetu akola ni dini ansa na wo sre say o pese me ne sa ba back na me ba eye kakala obeba ba ye me ho ade na me papa mu ete ase e ma ye ba ya no te me ba ya na me benya 1 year akola ni nya 1 year ana me brothers mo say da bia de na mo ye ne de o ma nya ade be ma o mu nim ni ba bia no be fa me amene ne nyame o de me ba ya no mo hwe me ma me wo ye no osan be fa me na nka wo so wo na busiafo no bi ka ho na o ma ba be sere nti o ma nya ade nti gi se o mu to o mu nsa fa me se me nsa ba fie na o mo efra o no so ni na busiafo na o ma ba ansa na me ne na ba betena te me di we ni tu na nim sa ana ono so ka se so mo ka ne sa de a e ya no kure na mo wo frɛ me papa ye ka kire ne se se enche bia me be wi adwuma no sikasam na ade ye de te me papa nya abotre na me mpon me hu wi a na nka wa mama ba na me papa so ti ase pa cho me papa ti ase e ma anu no na ono so se wa ti ase a nti me wa na akola ne nya 1.5 year na wa so le prakope o se rush di so ko krom na ma be ye onwa ade se de o papa kan di so ko krom me pa chai na me se obi a wo ka se di se me pon me hu we adwuma mu ansa na e de na wo san so le prakope wo se me nko me krom wa bra adwuma no wo mpon ho abra adwuma me nya mpon me ho o san na obi sempanyimfo mo se de me papa mo kan no se wa ye no sa pepepe na sa me ne tena na bibi to me a wa de fa hefa ana me se wo so se me so me nim obusia ni bia me so me to ho na se sabre ni na no fa wo nkwochia na busia pecho sabre ni de na ne blank kwa na me nim no ba wono kwa na me nim no wa fa na busia ni se ye ne bro se ye ne bro be se de wa se na danfo me pecho me nim me pecho nti wo kan ya no na me si yo wo de wa kan amate
na wo ka sa me san kɔ no te se me kɔ a wo bɛyɛ me ho ade ana asese ana o se wo me de me nkɔ na on bɛyɛ me ho ade na me so ɛno de nka ya sampa sɛ me kɔ na wa bɛyɛ me ho ade na mo me so me no tena me ni wabusua ni bia o bla ne nko a wo de me kɔ kyerɛ no so yo bla wo so yo wadanfo be de ne mahu o so wo de kɔ sɛ me so me ne mabusua fo bɛyɛ de bɛba na me so me de me ni problem madi kan de wakɔ menye me ano wo behu mabusua fo o mu di mi tom nti wo ka sɛ me nkɔ na bɛyɛ me ho ade sa me so me kɔ na so wo ne wabusua fo mu behu me na mo so sɛ o mani enye ho a na me yɛ ne den nti ma me hu wabusua fo ansa na okay enu nti rashi aka kyerɛ be ma ne sɛ Mohammed sɛ o mani hu na busua fo ansa na de beto waso no eye Josie fashion awie wono na asiesie mi a wahyematade kama eye Josie atade bia me shentu me bia mefra ade ni nyina Josie ono na epam ade mame Josie wo bom so woni meet me the sports no ene di enhwanimo enu nti no wo ya wedding engagement party adoring the wo ya Friday wear or office wear ade ewe bomodia na ma Josie empempam enfama wo hunu wo foni ni obetumi apam atade ne dia bra wo behye na obedam se kuaba enu nti Josie bom so when he meets me the sports and it is anymore a friend on so we'll call and I say first time no WhatsApp and was 0243 433 465 0243 433 465 and I will be when say Mohammed na yere nomboro apem boba yankwa na mini abani nko wa ba pa mamu ha meje so mama ko awia won ya fese achim police won so won ya fe ne opa mwatade wa ya ade bo kama papa na mama ko meda se na wo bo adwuma so mada ahwefo ne atiefo nyina ase no show me TV oh Papa Bekins TV Monster TV More Facebook Live YouTube Live omu tie radio na me hira obi a esan se fidie ne dɔɔso nso obi wo ade bia wonti oh na me hira mu nyina na mutie no na mahunu se enipa bia na pomodin yade ehia edikan ewo nipa bia bra bom se sika na wo pɛ se de na wo pɛ de na wo hia bra boy mu na dika ya pomodin esan se wo da ho sesie ya wo ti mi nya ne apɛ so ye enti apomodin ne de eye first de dika pa ne ya ne ewure fi ye so de ye periwei ye pewei ye pawade ye pije se ye wure fi se ya pomodin ye bɛhwɛ ho asemaka na charistic de ye hia na chesapomden ho nsam ne de bre wo bia se ye beya yenura ye de abadwa so enei no se ya de kura eduro no sa no ebi wo ni padua mu dia ene na entem so wakopɛ Zahara fo yenuro ni bia to ne di kan me bɔ ne tawawie na masɔre ne se chese wo be wo fufuo na banche koro na eduro kura so de se eye adwuma eno akasa ma kura mama ko Zahara fo yenuro no eno aton ne ho etia ne hu hia se mekasa bebere na obi wo ho a no wonte ye nkada obi wo ho a wo tie onto aduro ne bida wo so yare da ho atinyagia ye ne mase danche na unkoto aduro ne bie no na se wo pa wa yare sa na ase de ne a Zahara herbal mixture and a Zahara G capsules. Way a infections a draw. Infections no nyaninga na fan in them. Infections be wa mama ko binya. Nani ni pedua eye ne here. Ne honanka se si wona ye ne odware yo betini wo saa no wode na chi twidan na chese wode na chi chese ne ho ye ne hene ankasa obedua matomojam ansa na ne ho ato no wo saa nipa ne se wotie me awie ya pe Zahara herbal mixture na pen capsules ni bi faka we ye G capsules e infections dro e moa wo honam na ye wo hene ne ye moa nti mesra wo onya dro we bia obeyi capsules ne mienu na o de mesha we yanom o mfa nsu kan nom ti ne ana de bia mama ko so kire dro no mu dada ti me ba na me de dro ne sane tie ne de aba ba kire o ma mo tie radio ne de munya kwan hwe TV ne de we de me fa macho mo fa ncha yen na wo ma mo hwe TV ne de o ma hu adro no sane tie capsules ni na mesha no enie obi o wonda mu ya de gonorrhea syphilis wonya bi da ekọ
Emai ebe saba. Nti nom adro we na se ne ntukura. Yesi ayarebambo. Atrema. Mo Yes na ayaresabo kitima. Kwasam mama ko asam na no twa ne tia no. Enti obi a wanya sa na mu yade ne bibie ekode na so padru a obenom ebetu ase be kumu ano kura firi ho. Eti obi wo a wose me de mini na mu yade menya bi be ko. Mo Zahara Mesha any Zahara G capsules. Wo ba o de pua age wa hemfie na boso eye wo hene na wudwi na wuti wobeti ya na ye kuro se pacha oba besia pa o se bi wakoso yakuma no e wo nye nika wa kura no wura wo pante to ho a wo hunu se ne ma nye enioma yi ya begum sa katoa bom we se ya funu nipa ye ni bie mesra wo ba wutie me na sa enoma no ma ni fifiri wase ba Unya besim Pedro we bi ya na ye kan say ye obu ho a obetena ho no agi akini a wo se ya te abre unto Pedro we bi e ma ye omu ho adro jaw ama chesa himfie ho che we ekum kuro enti oba bia no ekum na se kuro Zahara Herbal Mesha e na Zahara G capsules unya bi no no asiesie o e ma watenka sa sori ja wadwo e no oba bi wo ho a wode ne ma ye ke oba wadefo pa o se meni atenka na ono be ma no fa ho ne wo ma wono wo sori opeba bi de akohye enti wo ba de Chese yo wodro na tenka na nyina so emfa ma nkunu na wa ankwa abonten eno ane adro we Zahara Herbal Mesha ene Zahara G capsules toni mi enu Zakia ne nyane no say Zakia de ache no wadro no se be ma na hunu so fa jo eti adro we de emema no ba ma ne ho a wo mu hunu sampa ema no ma no wadro ye fa doctor number ne ntudwa 0246 348 334 334 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 no kwase munya no we binum a ebeboa oba ne be ma nyina timi num bi isa se gonorrhea ne nya mema nko na manko na nya ukura wunya bi na wonum ama wo kani no no so num bi na Zahara Herbal Mesha and a Zahara G capsules yen fell suonum ye de mesha no enenum Zahara man capsules ye no de toso mienu no ye mema dro papa na bema bia no mesra Pedro we bi wo ho menkasa kese we me say eno a eton ne ho edro we ya ne chese ye kan wasem bebre kura na ehwoto na ye hiama woni asabi won sisi mo ye mere mema no eni nyina nso firi nuane die mu ai mama ko na watwetwe me ka kire wo se emema ni gie ye ni oma mienu ye mpam ni sika enti se ye ma ye ni gie bebre me hia wo kra metimi ni wadi nko asede ya mekọ no mani age be ma nte sa de bia wo hia sika wo ni botom eno ba wi ade aka ye mpa so eno de hia wo mte be bia enti be ma de pe ebibiduro ye Zahara man capsules we ya habai enye de wo benum na be magina so de Dabi o. What office kwa na be magina so. What ikemu na be magina so. Akwada na de be kwa akọfa. Enti no, wo pe Zahara man capsules we ya. Na wo no mu a ejesie ni mu adwuma. Eje ni padua ni mu adwuma. Enti no, de ama wa ye mrempem no. Mama ko. Naturally no asi wo be ma yom. Kwasem. Aha. Besa the doctor number na to dwa obi wo hware ye mo ne yade so o se me de mo nkan metimi anum bia na e wo so frɛ yen ti mesa de number no atodwa Hindi Herbal Mesha ene ye no de atwa to na hindi no malaria fever etidi obi asesi ana kata ache no papu wonya hindi ni bi na wonom a chese bie ntini no ma moja entimi ne afisa ne nyina edi ma wutimi koba Hindi Herbal Mesha we tete aduro we ba adwa so 20 years ni ya tonwa ma fa ya de asa no Hindi Herbal Mesha we wo bia wasikyire ya de wonom a chese temu sugar level no wonom abrofuduro kra betimi ano level typhoid fever jaundice
obi a wo blood pressure moja broso hindi herbal mixture ko dwa so apebito na no nom wo nipa bi diabetes na meka se sikire yade ye no ende de owo bi de entonchi wo mo kra de ye chiachia ne nuane wonom sa dro wi no woni ne nuane no obi wo why it 6 o'clock many di anwumre says no obedi no hindi me se wonom adro wi abetimi adidi ma ho ntaw wo sugar level ma soro wonom da wudidi ebetemi sugar level no ama ho atow frey e was 0246 348 334 0246 348 334 and a phase 0248 569 335 0248 569 335 mamako enuti mawosa enkakarese bebia wanya biato enroni bibia biato bebia drugstore bia koho enyena eye Zahara Mixture na G capsules eno de ye numbom na wa benom Zahara man capsules eno ye mema oba wo to bi ato akoma bema na bema na de kwa akoma no malaria typhoid diabetes pressure ono nomo a adrenal no be boa o abe unu se nuro untu sika nchene so canistic ventures nuro edamufua kwasam amakonya me hira o ya no achi doctor matia obete okay nti rashi ma die nti nana be meyi wo wati kokoro yenti ai ma pacho mintimi hu na bra no ka se me mayen kono koya me ho ade no me ka se minim na busia ne bia o ka se na busia fo nyina wo sirem na misisirem de se de bia wo so ko hoba me so betima de makoma na yeye wa ante ase na wa amfa mankoso pacho na one ne bra e ba me madam ni ne kunu ho na mo besela kwan se wo pese me ko fie na wa be ya me ho ade abra mo ba mo beto wo mo so na mo frɛ me ka ho nti na wa ka se me madam ne ka se oba wo kwa ya ne ho ade no wonim na busia ni bia de bra wo hwe na se wo gya no wa ha me kra me hwe no amana to na adwuma no so adwuma no firi ne nsama ebe ha no okay o se de bi me o pese wo kwa ya me ho ade me papa ya keka no wo mpe o pese wo kwa ya me ho ade na o mo so ti ase nti ye tena ase kae na nti ase ye adwuma pachom na me ka kire ne se wo ba wo ka se wo kwa ya me ho ade me a wanto atade bi ama me nti ada wo ba ya me ho ade me nsha atade ana wa ma wo scan kwa ya shopping me ba cho da bi eno o ka se me da me nko na nya me ya do na ono no ba o ba ya den ono no beto se me de me pam ade nti ono no be pam ne de ene akwala ne de na o ba aka na wacho na me de agena so apa me de no ena me su yo ma pacho nya me ani ne kure ne ya kwa no o ka kire me se meminyi me niam ai ho hia menyi nyina bema ne ya bondi me ba cho bra Mohammed o ka sa menyi me niam menyi nyina de ho hia menyi nyina emfa nko na me se adan man pa cho satam no so na ya dan no so tam na aso na efie wura no so etuye ena o ka sa menyi me niam ai ho hia menyi nyina na me se adan ena o se no wonya nya dan ni bi o de ma agent for na omunya nya bi ma no nti o pese me di kan ko na onu nya bia na de ho obayi me de ni kogu ansa na onu na basirem ampa misumi yiyi me niama ebi eko osrem na de enya yi so na me di bi so koma mi nia bi ede to ho ma me ana me ja bi niama ne na ya do so nti me ja bi wodam ho ana ma odi 2 million e ma me nti na minim se ade be chia me ko srem ni de nka mi kunu Mohammed baba be da me ntia ade chia na nka ye ko wa ma me ba cho for the road wa hunu me ba cho o me ma for the road me pa cho wa ma ahomache no e na obaaye to obaaye na obefa ye ko station na ye ko twa ticket pa cho 2 million na ode ma me so o ma me san yi mu 30 cedis e de bo akwa na abeka 1.7 ena ye ko station one na 2 million na wodi ja wo kwan no o ma wi yi mu se bo akwa 30 cedis e de bo akwa e ma ni di me ba cha nti na aka 1.7 pa cho 1.7 na numu na me san de ko twa ticket na ade ena e de ko dru srem pacho me kodru yakra me kodru wakra me shoto ye mantimi anto so na me friend say ma bedru wo na misika esua ade woni musrem ko srem na wo firi na ekosrem me bacho na me firi kuma se he ekosrem woni musrem sika wo firi kuma se ekosrem na oni ma me pacho onimpa well e bia na oni musa won so bi pacho ntimi dru honom me shoto ye na me friend wo send me 50 cedis na me de to aso esan kodru jirapa me dru jirapa so me san shoto ye na me san friend say
me sister me nim na nka me kwa akoda ne che me ko no oyesu watu ade so asa me ntimi me ni ba bia so ameda je sa me to aso obekọ me krom so age sa fa dropping and was send me 80 cities no dropping e me sister na che sa me ko duro na me sika e ka me ho nyina ka 20 cities e wa me ho ena me ko duro na adwo no na me friend say ya be duro o si yo ya danya me ase nti na no pa no na me friend na me say maba mabusiafo mo be bisa me kwan so me mbo amane say o se de ye ka na ena me see you said ya mo ka no na me ba chan abusiafo bisa akwan so said ya mo ka no me ba chan okay top choco ena me kan for dia ma wo top choco chocolate spread no emomo ewrade mo nto mo bo ase top choco chocolate spread ene ye dia ba bomode na ma unsanka bi kama na ede se wo de fa pa no mu pa na wudi a wotun se ade ede wo top choco chocolate spread emo enu ti bomode na ma unsa enka bi sese ya mo amoto pa no no wo kra wo fia bomode ya ne to bi si wo enkoda no breakfast na de bi top choco chocolate spread no di bia fam na chasa mo so modi na aye kama na fia ye neje na top choco ye sign top choco 3-in-1 chocolate drink no eno so aba we die bibia wo mu 3-in-1 enti sugar wom dada esichire na mereke nsu wo mu eno nti die wunya no nsuohia se wunya top choco 3-in-1 chocolate drink no a die wunya eni nsuohia bomade na ma wonsa enkabe na wo fie enye de ye ma top choco chocolate spread ni ma top choco 3-in-1 no na che se efie aye complete bibia ye kama frafra wenemo na uko supermarket ya enye na any provision store BMO wo dia wo friend 0243 033 033 0243 033 033 top choco or say it's chocolate no ma saka bi Daniel Ben Trading Center ya di Daniel ba me shamba malaria fever typhoid genders when am ya honamre wo dia Daniel ba me sha na Dani to ne ba me sha no so ko ficha wote ye wo fichi ko sisi so wanu mu atwa wo ni de woni mo jano bi Dani na try about capsules no so de sisi ya de amam ya hyo sisi mama ama enai wo jo ho enye be ma wa ye mra nkasa wo nya Dani na try about capsules no Dani ba ointment wo po adwuma bedru fe no wa poso wo jo ho anya fa bi etwitwi Dani prosta all capsules so prostrate no wo tu se enema enye nika be ma wo so wa ye ase na ehyew wo de Dani prosta all capsules Mr. ba Fred Mensa ba Samen ko eba pidan Adom chemical was Santas who benya Daniel Ben Trading Center no pay Ashtown Rome yana Dani farmer and a shani mo freyan was 0273392877 0273392877 cafe was talala ya just so wama wonsa aka cafe enrei and ye when ye jayo ye kama se be ma low sperm count osisi odwo so a na wotimi se wayase no wafe wosese de wo ka homem soro wo be ma no anu nyina gunsa enho agukuro enya kono enti na wudi sie ma no wo de boss wa be ma bibi turka se konkonte so nkuruma no ye gu ho eyenim gwase enti oba enka wakoso kumanum ana se ewo ayaforo mesa wa daten kada woni bi ofiti ko mu no ensem se buburija oba de wo hia kafefe capsules ko ma ya ko bisa mantemba fine na ne something no kafefe capsules ene boa ne sa no otun sampa kafo ne befa ne tena ka mu no mo de nakọ ene eche Daniel ba kwale na ka ba pedance ma de bobo ase owusko bi nkoko Harriet kafefe woman e was 0207 183819 0207 183819 na his feet say a dine so body woman ya number 1 woman ni tipen kura wo mayimo and ya wo board dine so na ko friends fit fo a woman the drone yi fa so no man hwe se de dine no ye besi abo na yi ni sister isi bi afa na dine o eso kra na akono unu dine no anu amene ntahio enti na mesa wa dine fit fo man omo ma bo wo dine no eso ma kama omo bo so so a ka no eso bete wo dine no enwunu uhunu ba bi antokoro ni wo his fit fo be ba hwe na fe wo ma hunu ntokoro no ne atwetwa de ma kama ye wo audio Kumase friend 0249 791065 0249 791065 Pastor Julius mame mu akwaba I'm just so okay ya no watching akakra man na we no enya juba ya mu akwaba Akosesi kapa wa hina yire papa bi okay evangelist ya mu akwaba evangelist Samuel Mensa na tene kan Pastor Julius so e chetiefo ya tiefo so chiawo
Ma ho ye. Me ho ye. Me ho ye pa. So why fere. And some matter na me ho ye. So why fere. Sa ameo. Me. Awia matin sam. Abreka fra. Sa adwuma osua ya no. Eno no de na me kodie. Ese wa nsua adwuma pa. Ye di matam ade ba chimba balam da so si akonya instrumentrafo. Era de kafra. Mentrafo. Era de no boafo. Na me ne boafo apa. Nya me be o si abotre. Papa ye ne. Nya me be o nya Akoma. Nya me amwa. Anya some kitwo. Ya de mwa ba time them. Ye twa wade ba chimba badansi so. Aha. Era de ma ba ye boko de. Bako. O se no ho ye. O wo se no ho ye, o se boko. No problem bi ade. Okay. Also be na di na wu. Ma na ze akwa na se ma kwa mbaji de wi ase dia. Yesu. Nya me obo ne memba wi na ngo nya ne ho na onwe ne ho ba bia. Se me ko bo se so bo afo ama. Ene wa baji ba ni so. Nya me ane. Na do ma ba wi ase. Oh, ma ababa we ni problem bia o. Ne problem an se me pe be ma. Akoma FM. Oh. Me kura de sabio so ba kura ye desperate so power re kura me condemn na sa but I na my attention wo how important will that man be to you. Yes. Ma won say nipa bebre ebrenya ware power but and the cases say dimi wa afi enko akura no e kire wo say e ma bebre aba ha de na nka omu e pre omania bre e pre omunya wie ye no how did they handle it? Yes. Oh, and think I said or buy wait minimum salmon for Becas and another mema there and a bearman so that could mama as oku bema one to a ball. Bema ni one county ho. Now it's a problem bar near per se ma ya sama as I ye time more but I guess sanity. Uku humba mama oku homa bibi. Oh yeah. I want to now. Oh na she ababa we in Casabio abaya we desperate air power re ampa wanya bema. Oh obisa ma something to say manya kuru. Nti ase me man to the stand say ma sabio mema bula matali bema on share box aso ma o say scientists for quad research na ba bon ten say bema no on share box ade ya ya na nya asem ketwa kire say ade adencheche woni nantem wo sa say de edua ye de ahoma bom no che say dua nyini nya na ahoma na ewuram ti che say o say abose ko ba ye she ko fi oh na edi him na say abaye timi ayire no ho nene me paware agye sanu mente say ma aji na we na ma me be ka kire say me ba no ya ware amane I mean on was broken head that che no on ne de no kwa ye na me ka so benya broken head kura kire say ne de na koni video oh was first day na me ntimi so me yire me ho che say jamanya kunu oh second day afekura de was say afi de ba otimi ko 8 rounds adam bra fitani nsusu a won say fita for so ma o ma bo che so ma pija na de sante we fitani a wa bossa na ko 8 rounds adam person ku bi ba o pa warranty nti mama yentu man for say aware no o pa ya ma oni nso na ho yes o ko ton pure water o ko de ko nya adwuma ya ma sa pure water for munya skapa o nya sad sabi ran nti o peku na o de ma oni na ho na hwe nipa o ye papa me ma kasa nipa bone for de bi nsan o wi ase da sa no nipa papa nso nsa nti nipa bone for o ho nti na wo sabi wo de nyansa pede wo pe na aboa wo daach na ma say abaye wouldn't for boka because o kan boxer autonomy ni also one na take mo besi na sabi boy na ni trum nyina gu o kire say would say ni free no ho abaye no on po kire say onya hwe na je obenya pure water seller nti kono so uniform di bia na say the singlet in the box and the ma ya de the bon aba so singlet na say box and ton di mema ma ya de papa ye no akoto de abigu na abaye timi aboka ne pure water sika ade atoto ne ma we nyina de ama anka ba tampa nka o say de girl no kram fum so bi no ma yetete no o bi a adwa ade we de mani nye ho me de wo ma me ban de na so we de ye ba wo ma me be giginem say me de me ban na ma ware wa bra wo nwene say akora na boka e wo ba no ho a ene eyemfum so ma ye besrem ba me no so omra on joni nyina amra na at least me dey many problems say be aware dey ensure be name so so nware dey bre bi abaya na bra wo at least jana kwan because dem kasa kwase abo asantu o kasa bi say ibu ko to kwase a na me hwe oto enti oto no nyame wo hwe no wo be den obi prawo enti wonini anante woni se wa bra ho anya hwe ko abo ho kaka wo dey o nware ne bi ma me boa wa boa me enioma wa to ama me ni ade nyina me nye bibia mfa ma o de ajiwe as empata de mama asumbi ho
chance obe hu kokoti ma ware na oye mesa ma obe bodua obe wu ene kuma emema bebre no obe bodua firi say wasi unyo pen won ada 8 rounds na 10 rounds wa to boxer panta wa to single obe wu and jiwe ni na me Kristo onye Kristo ni obe wu ntima edu ba bi a moma ma enokoro na de enokoro da nti do ene ma me na amra na asam yemfa yi antu yi na baba wadi amia pa Inti okay, mami. Quick credit. Agosia. Ma. Quick credit. Quick credit. Na America no. Ma yaba. De bia me dem asema America say ya independent. Me ma no be fire for sa. We mpo ye adwuma mpo na hwede be ma de na kosi. Na ya nya adwuma. It's a quick credit for say bra. Wo de kakra bia wo pe bia no mo de be ma wo. Na koye bodwa kakra. Na so nya de na fadidi. Na me ma mfa ofofofo. Enu no anu waka no enu nti wo so wo bi kra na betumi agena de atetem na bibia e kama de ohia no Ghana card na quick credit ama wo bosia wo Ghana card pe 0596 920833 0596 920833 ana 0302 2003 90 quick credit ya na fra one musesia na TCL Electronics that TCL no what a air condition papa TV flash room boya about them TCL for fro almost say bra almost TV no money man there kama nko a they wo hwe wani ma wo te wo kra wa hu say manim kra ya fe TC of us can hona bra na bejo o fano o econo TV o bibia electronics bia bibia bra na beje bra na ebeji bi na enhwenye ma hoden kania wonum wadum wo be ma kom wono 0546 258047 0546 258047 na any TCL any kwamo ochia heba say hey yare be na how ekoko e say obi o ha na koko asine to sabi okotena private so any eja no ayire na nim te say de asamboja ya say penalty no obo na de no ho ye no eko o sofo bra o de to to ochia from o de point man man so mo ba de ya na hotie no o mani nje enti kope ochia ne bi na nonom na enonom na bibia enye kama Kwalenak Ashton rom Mr. Eba Fred Menseba Samenko wo benya bi e wo adehye market abi e ba shop wo benya bi na otwe ba pa the Divine Obeba Center ye de ba ye no ye wo macro abusuakuru wa junction na Dr. J ese wo pe 47 inches ya obema obi 47 inches and obi akwaje ne na jokura no akwaje ne de obi ene wenya broken heart wenya etiko heart what the 47 inches ya biemu why na enkofa why de enkofa and you say 3 for idea why na me fa what the 47 na say obi ade nitiwe me hoje Mikey I just say we twe na we ya twe ha twe enti da braji se chef fifiri na na just say me na me what I want sana na me ntiase me hoje pa me ale obie nana ofie na obafia banja no ofie obafia banja no what do we ya why enko what ko tie na se e dia se apa ho why ye dan yo why ye dan wo ba wa no be fa ka ho wo ko fa sa na ti anka esiwusi obati 0551228281 0551228281 eno eye otweba pada Dr. J number friend sesia nana akosia pokuya sikapa nana yire yankwe ma he na ba nana kuya ne hododo no ya manispi ya makia speak na radin yani 10 ya feel na ye nebra radin yani 10 nkene ga kuya jai no to ba je ho ni die mo ni abna jense me da meti we ya na che se bibi we hu abna jen comment isa wa no wa se nsama ho keka no ho be ma na yi ndo nya ti ana che se ne ho do ani abna jen ye ba kwa na
connect jo di ama o what's up the number the name connect jo me pa try you be connect jo di ama abraje wo fi hande ma yen share tie for but ye dey be yesterday na asem na reho papa broken heart uja bi da obedrin say da form me dey me nya bi me share dem be 1 week Akoma FM so obi anya broken heart da ebia also obi ani the way o react to the broken heart obi dey na menua me kwamba mbisa so for say boko dey ohun ade na em say eya enya effect won so ya hwe ya ye nyante be ma ne side ntime pese me ko ho bebre because na be ma no so ya say asem unim no kra utwa ho bi na ade adanse ya frew ogina phone ne so oya no adane ama obi be ma so ogidi say onye ya be yiwa no why nso a be fa de sade aye na de siusi ye na be fa na de meka ne say oba na ya ade enye manya na obefa na sebi ohun ade wo ho na enya obeboa obeka no aye enso so ono so hu ne se na be ma me ne nete me se me pe no aka chem so obeware me enti ma me nsiesie no na nsi utime na ye nware me hu ne so ade adwen papa ne bae na enso so no minim de ko bae ma me ne ka se won tia se na be ma enso so de wo hwa wo na wo ko entokwa mama aware be na ntokwa ni aware bia to ko ye ku 2 weeks kra ma bia da ne ba bia ne asa ba back aware de normal thing na manya be hia ne do bia free ni fie na aba different backgrounds enti obi ane na adwen ode ba enti wo na wo say wo training no na wo suit you say the open no ono ohun ne ma bia na wo mpe no o try so be ma na ye no ono afa na ade free say o ka chen so be ware e ma so de mama anya ka chen so be ware ye de a ye de da fom o e ma say de so e bia ba no o de da fom he say wo say boxer shorts a hodo awato ama wo because o see free cam no hwe oto ho a enya na kono enya ne fe isho enya say share boxer shorts a che o so o say bi krada o pe fa ho o yi fa ho na ho o pe na papa ehu fita so o hwe na say empabo e hye o kra nye na so ba be si etimi e ma dodo sen na be ti zika say so boxer shorts say boyfriend na say me kunu enye ma mi to bi ma no etimi me won so ade akoma kan na call enti na ahye no no oho na 8 rounds na 1 round cry asem ketwa na preko ma o kan say minutes no kan hours so ho onda o so oba wonda ade de benko o ni asichire du de benko na nti o nim say so ma me kana betia ade na ne o ye ne sa so o nim say so ma me kan so wo ye o ma me na o muti o ma me afutuo ni bidia ene ho so aware kra na aware na akọ no kra ho so ye nka say enti o ma me asem de na so sometimes so ye be ma own up so ye be ma ade we na me ka say me pe enti ano na wo say metena ho so onye mpo a ude wani tutu ne mebi enye ntokwa mu nyina wa ye bibia ma wa da bi utu wono ma obeka me de be ma na me ka ye nyantie na no asem ti me pese me komu bebre na mom de me se ne se ya mpa wombra ebi oba ne kura hu na sika 100 million sika de na be ye no di o komi sika ne de na be no but ebi ohun na wo kasa de bi abeka che no no ebe ma na ye okay ti be ma ne yesre no onfa ne call ne ne nkasa ne yesiesie na asumdwem me da se papa na nakosia pokresi kapa na Seba industry the endless ointment about Akoma FM na mo baby e ho nka wo ho no eno e bi na make no me man ze so mo ba na ho nya o mo kwa eno na o mo kwa no makonyo oba foforo no mate aka so no etu nya endless ni bia no the cotton kakra bom na de afefa kama wo kwa wo hu se hwehwehwe mo ba won ti jai be di anko wakaso esanso ene bia wotiri no emfuye asade e wayi dancing kran no obi o so kra no a ube hu se ehwo a ewo ne tiri no mu ekro ne motoa mu ebon ana stretch marks mesewa dade wo hia eye endless ointment pimples nya create me wo ze bi pimples ehu be ba ho ba ni na o de be ma na ye kama ne tuatua mantuna fajoto and that's ointment e be you every what amount Pastor Julius awake that capsule oh me se mo ancha na wa awake that capsule mo ancha na wa ni ase ya nton ma mo kire se wa ni ase wona nipa bodom pema acha se ya kwa obi abenya ndem a sa wo kotonton no store nipa do se ne be cost ba wa ni ase de oku nipa 1500 ni ade ya cha awake na obi abenya mcha se ohututu onu ko du fia na wo konom
eno ya de bi woni pedua ni bia away eno ano no away na ya away de wo benyane e woni pedua ni mu oba watenka wu benyane be ma be ma wu benyane no enkan wo kan shi drug link so ka ba repagement tenata ba base pharmacy ni safe pharmacy rejoice ko fodua foi monko gas safe pharmacy delight drug rights and be enough pharmacy enkoko for muntie owusko b pharmacy hillside and a bb pharmacy kaswa enko tribe of judah na kumase fo enko daniel ba misie ba kolina ke ba have me and na kriske freyera ernest e was 0245 079915 0245 079915 and na 0276 537701 0276 537701 evangelist mami enche tiefo ni ahwefo nyame enhyira wo mami me tu nipa mienufo e wa abrabom okay obi a waye desperate me nyade we yi a me ho ntome e wa adwumam e wo dwadie mu e wo aware mu e wo namfofa mu e wo baabia me nyansuo we yi a baabia madu no kinike e wo se minya se nipa no tie akoma wie ya de ye ka kiro ne se bunsam hu se wadru sa point no osuma any stupid person to come and direct your affairs for you cause baby all do no untimi take a decision ade bia baby obeje sa nkrofo no mo nwom ye etum baabia jimi o etum baabia jimi o ye wo we etum baabia jimi o onya dru wa pe no ahyase eto ehina memfamfa o nyami why you desperate uhu baby amfamfa wadru nkwantana so se urade amamu a u take wrong decision eno na atu ye nua be obia ba no be ka so be ware wa eno ano no sabi se nipa kronti sei se wote sei obi so okofa bi wote nani ade kye na ge no ko ge ne man direction okofie ho kwada so semina me anopa wo de direction ni kofie ho okobusa ya wa wuda wa wood kwada so wa wuda no eno obeda me ho afa ko ene gina wa because ana jono na wa ye desperate wo po body na da enti ade bia beba bia wo befa wo nwene enko left enko right enya abare nko ade nyame na de ama minu anum kremofo Allah ikawo nyame fans anema ne masa enti mudru saate bia no de ye kan se mumma awurade mram edu decision take ma awurade mram anya sa ya ba chiwe di to faso bia ni so sankrofo no mu wi a anopa no okofia ma no man 5 series ntodokun na brass wo beba ko ye jan kwa ahomache no miensa no nan ya kana sifom ko na meba obedru fia sankrofo no wo ma se wo ni Peter Yesu busa no Peter na ade wunya anam wo se ma ye adwuma na dwumu nyina ba nya hwe wa ye adwuma na dwumu nyina wa nya hwe 15 CDs 40-year-old lady 15 CDs what's 5 CDs ya sam na me kan yo wa ye adwuma na dwumu nyina 8 rounds wa nya hwe woni Peter ya adwonkro fi se Yesu nim Peter decision will take in na hwini nyina na hwenka it was too net na hwenka se too net babra Yesu ba mu no ogu no ba ko pe impotable ogu asaw no na nya bra ogu asaw awia into challenge Yesu say no anajo eni ogu nam na awia ide was memisi gu fisame na mabam enti ye be sere yam yenu amanom no yemfa die enji be man tena ho da bi uye mistake mo amu fifiri ba say die na ye aye common wo shia no a ki oso achi da pa wo shia no na ha na pa ye na me de ko ye no bi betena ha na o ba no afa me no de mi ko hotel no ko jamesi ho na okọ aye common ye be sere me yenu ma mudu sa point na aware no nyame anu waware bi nke bi kura fam pai ebi wala no so ebi kura fam da wo mudi so enti ye be sere munya abotre emema no so omoye madwene se kwase abuo
all ka say nyina wo say e wona dwenu say oyusu na gya no na ye no kore do boy no mai but ye cha asem bi ho fam ba bi ne dey dance na say me ma me say waware am na at your age na dey woman be kana wo fa ultimate take decision so na wo sia ma na no oyusu no free ya na wa gya no be ma set say wo nkwa so wo be ma bi ate say bi wo nkwa so be very careful okay wunni ni Yesu ahwehwe na kiri kwan na wo sia wo ba bi atodwa wo sia be makana na pa me sinye gota bia na etiam gota bua wo tiam ana wo na ho nkotwa enkoda ko so obewuo nti ye dua be ma wasi kwan so afi na wo ye adwuma ye be sere o madi ene mane ne nam bra be yi wa no ya fra wa wo mfa na wo de ama obi se wonye se ye kan nyina wutie wo de buma akwase akọ na urade be hwe wo me da say aye Dr. Foko Herbal Clinic Dr. Foko Pechi number 1 Dr. Sebra yare wani na wa Sebra na no na me tie na de bo so ye ma me panyi ana papa panyi na ba wa ba ho dade a ene wo ba de obehwe free na mo do obi so ba de nipa no 200 Ghana pe o famra na obema ni ndro na ne ho ato no enti Dr. Foko na efre we yade ban na wo kwa won fa hama tutu ase emfa emma Dr. Foko e ba clinic bo modie na tutu meka mana moto Pechi number 1 en wo yade bia da nemu nsanya de awo na wo pe eye stroke wa ye mre wo mpem adwaman mo ya de ben wo de pomode na bra first Dr. Foko was 0242 155 935 0242 155 935 050 7079 0507079 nature say Dr. Wabuao na Osborne Limited say wo per blocks papa pesi dan ya ene wo pesi fie we nya blocks papa na no de ti arehosem o si ne fie one ne yere ne madam ya dan ye bu egu eti we nya blocks cement adimu yi akomu yi a wo dan wo gu ya no susimu na so ye nka say mbra there be emma na so we nya blocks papa dia blocks wo Osborne sa ene beba enti wo nya stone quarry ducts and cement blocks sizes inches so omo ka se woni mosque no na ehwe ni mo na upe second hand cars pa eye Osborne garage nya na se maye madun se meko ho me ko hwe ne cars ni mo se cars assault cars ya assault different the ope bia no oba ubenya wo enti so na ye wo electronic shop eso ewo adrum ensiase electrical appliances bi a wo hia wo benya bi ewo nti blocks wo ye di sidan yo second hand cars wo pe electrical appliances amesawada eye Osborne Limited Freyen ewo 0240 403247 0240403247 yenu aba Nikita ne krum Pizarro ya chiachia mo Mavic ene ne krum Mr. Bosompem sister Hetty ya chia wo papa sister Hetty ya chia wo pa yeah and sister Diana Frempong wani ni kunu so ya chia mo Mr. Godfred Nsia wo your headmaster church for no Poku John Samuel Gusu Armstrong Emmanuel Buachi Catherine Esiama Frida Mejewa wo ya chia wo mo abraso one woman nyame shamo omo ya de pa happy birthday enkoma Reverend Benjamin Opoku Ajeman Reverend Benjamin Opoku Ajeman our marvelous lights worldwide chapel where every bright Asante Abeyi Akoma FM Wano NSA happy birthday call and from Reverend Benjamin Opoku Ajeman marvelous light worldwide chapel happy birthday call and famano sanso and 1937 is say we were 85 years just say wuti Akoma FM channel wano de Akoma esisi Akoma FM sinisi and in 1937 and now your birthday 85 years nwanya yama happy birthday pa Beaver Dental Clinic ena de bia meka Akoma FM o de poa eye pals eno ka kan say koko enu ntimi ye twa ye ho aba na ye ba ye beto aso abrantie we na mesia no he enne de besi hwe wasaye nya ho no oba menkai se makachen sa bila menkai se makachen sa so nko tamu gwa mo wa ga men se nsa
Nessa luz caminhos com o vamos ali. Okay, muda no. Mpendo do sana mas okay so asa disca. Oh, no ba mo disca. Ba mo disca. It was there 4 times. Oh, ba so o ba disca. Anya na je no nsem. O ba fie for o ba mo den aso se wasa mi den. Oh, me mi send disca. Ah, o du phone ba na o tukra no so phone da. You send me disca. Ah, intimi me send disca man phone kra no. Wala se ewe, mwa ni mu sama. Yebere na jedi e de na imi na so mobile money you send this kana ye message oh father I know intimate book so say bi ana say na imi say am ka sa tan debate odum ana me say business ti say mo say na o kan ni me say me kan man just say dey enjoy no dey say e na so ti mo say asase a because say on na o so send man o so on nsan gas dey dia me kan say this come man so me send man me say ma send people na o ka say o ga no need to man say na wo send na ka wo asha to di bi say father baby o me say ense ba ko we say ti be na ho me dey mo ayi eto on say dia satan no mi ti mi fa won yi ma ba to di tumo ye wan na tu so ye an o di tu ma send people na say o ya mpa e den na ye nya no akona na o ko so ti ya no because enya dey say e kan ta sa nya so ye wi a e be ti so ti ya ban dey e be ye cha ko fa ko ye no na ko be ye no ye no sa pa na ya ya pa na ya be ye free ba ye e be na ye ye na ya ba sa e wo a e no wo kwa ye be fa fa ni we di ni ntina asema ye ro ka ti ye chi ku afidi so no credit officer ka ka say ye so bo am na fi ho no credit wo ka cha ye e ga o dey ya bi ti ni ba ti wo say ye u di wa no je say wa gina say u di wa no je say say we fa ka de o ke bia enti bia aya ma me ka sa ya de pa me na de ma no ni mu on fa me ba me de tina me ma ya le me ba on fa ba me de tina ye na sa e bia enne ya ja tu o so ba me hu me ba na say me start ahead no maybe I remember I remember. I'm going to be a job. You ever come here and that? Obi on the case. But I see without question, we don't know. You may get it. So from Bacho, me Bacho, as no come. Me mo Bacho, me ba how we go so much in the kind of Bacho. Say no kusa so want to say what I want. You see there. Oh, that's that. You see there. You must know that to say. Now you say I want to go on this one. Oh, the Bacho there. See, I will say that. But if I say no, say I never come. I just want to say sọfún bàtọ yà lẹnu òfin ọmọ ẹgúsùn tí náà ń di àlẹ náà mọ ọmọ ẹgúsùn tí náà mẹta kà sí àlẹ ọmọ ẹgúsùn tí ọmọ ẹgúsùn ọkàn ẹ sí àlẹ ọmọ ẹgúsùn mùsùlùmí bá ní àpò. ó ọkàn sọ fún túnṣe ọmọ bẹ ọtí ẹmẹ sẹni lẹnu mọ òsì yà lẹ kàtí ọ̀nà yàkà ẹsọ wọn lè bi mẹ kyerẹ sẹ mi ò mi bùsẹ me te say obi ka no so say boy me say on dey ale ma pa say dey o say kasa say me ka ya o ai ame ti do musa no say sisi ano wujutum say ya wona o de ma ne ye peti am dem wujutum say me sak me dey na me ba ti ya dem na me ma am ko me ka me kai say me pa so dey pa do so na fa ya le be ko me sak me pa na ya le be ko o sa ka o ba na ya le e fi do se ni o na fala no en fi do oh about the best 6 years in the rock and best 6 years mo se man se se na ya man ntua we are Maa Akos ya le no share no ko we are akla mo be ka we are se man de ba ma mo se on eni ntia mo fa na ma no de se o tua akla le tri so mo ko le ba cho mo so ata bro ente bi am no mo tua se mo me so ata tuwa ne ba ko di no 7 years no amen we no say am ono so ba no no plan ba me ben 7 years ono so be me say ono pa so be me say so me be no ne ba na 10% da na 20% da so o ba nya na ba na bi o say ako bi na they say okay we the matter na ti bi a so ti na ba say o so wuji be ba cho akwa ti te be to be ba ko fi an ko foi o ba wa fa ge ya ma say wona na wo ahwe o de e baba mo ahwe no amo na to man ti go betin sika enya na da ha okay but you don't buy so so hu na wo say I also just said the o mo hu na say wa eti wa na enya na wa na enya na o be ko ba na so be ka se be je no e de se kere da na o so re je o ko ma o eti de be ba say e ka o mo wa fa no o ba
Is it 8 years? Yeah, 8 years. Maybe I'm going to go and so confront 30 minutes. So, I'm 15 million. Is that Anna? It's also we are not 15 million. I Enkomo ye ko ne sen ye ko ti and I say ye ko nyadua ye ko ne say ene de be real time ba center for ashe ye TIME said ya odi kan e kan ye no ye nyina nim se ba no apomuden adru enkanka ne atridi yare adru pa e bitimi aboa na asiesie ye mpa dia na enwa ne time heba mesha ena ohia se obenom na ayo ho adwuma pi na etimi so aboa asiesie nioma anokwasem se nipa se wo ho na yare eto hye wo so aya na ya ye papa eba sa abun se wagija eba sa no atoba ha obi wo ho kra mpo timi fam edehwere ne nkwa enam se yare no ansa na ebeba no no aboa no ho ye nti wo ba ne se wo de how pi na ena ede etoa wo na sabe de anokwasem se time eba center yese ene se uko eye baby akwakoto aduro na sa ope de betimi aboa amu ahode sem no atimi akosoro de ane ye besere se wonkoto aduro bia se obeto time eba mesha enam se enepa ene mfasode a obenya wo mu no edoso pi na eye papa ye ewo eye wasetene mu ene wabrabo mu eno nti na yesere obi biara se ene se ope aduro betimi aboa tu atiri di yare ase ene yare ahodo aka ehye honam nim ni nipadua nim dia na eye time eba mesha ena ye kamfo e de ama wenei so do drugstore pharmacy e ba shop lances chemical shop bibi e ton aduro bibi e tu ndo nyina ton na opedu papa e betimi aboa de ana e time
ɛna yɛbɛyi ɛde ama wɔ saa nso no bi a ɛkasa yi na apɛ sɛ ɔfrɛ yɛn na ne atwetwe nkɔmmɔ wo pɛnkyerɛmu bi wonti biribi ase biribi na akyire w'adwen a wobɛtumi afrɛ time for na watumi ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ abere biara ɛwɔ 0244 417 669 0244 417 669 sɛ wofrɛ yɛn a yɛbɛgye wo fɛ so nkyerɛmu no asɛmi sɛ bia nso time Herbal Center for yɛbɛtumi nso ɛde ama wo anɔkwasɛm sɛ ɛnɛ nipadua no ɛni adagye yɛhwɛ nipadua no atetee ne ɛhaw a ɛyɛ na ɛfa mu a yɛ na ɛdɔɔso paa yie ɛnam sɛ ne yɛnwuma no yɛyɛ no yɛnya adagye ɛmfa ma honam no ebiew anɔkwasɛm sɛ bi ɔwosɔre ahomakye na wakɔtena adwuma wɔ bampo na ade asa obi ɔkoro bɛduru fia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obɛtumi kora nso anya brɛ ne adagye atumi kora didi no na ɛno nso akɔyɛ asɛm ɛno nti wobɛhwɛ na ɛma yareɛ ɛmpa onipa ɛso da biara da ɛno nti ne yɛse ɛnɛ sɛ wopɛ sɛ mpo wowɔ hɔ no ma wote nka anaasɛ wofili mpo sɛ ɛnɛ yi wobɛdidi na berɛ a obi wɔ hɔ no ma ɔso ɔnde ɔkɔduru adwuma ma na ɔyɛ busy abɔnte mpo sɛ ɛkɔm de no onuarofo saa nneɔma no nyinaa wɔ nsunsuanso a ɛde bɛbrɛ wɔ ɛnɛ wopɛ aduru a wonom a ɛbɛtumi mpo akae wo ɛbɛtumi ama wo a wahu sɛ ɛnɛ yi deɛ ɛkɔm de me yɛ wɔ sɛ madwuma no baabi a mayɛ no sɛ madu break time mpo a ɛwɔ sɛ mekɔdidi anaa mpo sɛ baabi adwuma yi mayɛ adu no ɛwɔ sɛ metumi break na me so metumi gye mahome na metumi de rest nipadua no kakra anokwasɛm sɛ sɛ woma nipadua no berɛ pii na so wama nipadua no ahome angyena home na wantumi anyɛ nipadua no apɛdeɛ na sɛdeɛ amfa ma no a onuadɔfo wanhwɛ yi a ɔhaw paa na ɛba bɛtɔ wo so ɛno nti na time ɛba mehyɛdo no wɔ sɛ ɛnɛ yi obi a w'anum ɛnyɛ wo dɛ yɛ a wontumi ndidi wonti aduane dɛ obi wɔ kɔ mpo sɛ menti mpo sɛ yɛ ana ɛkɔm ɛde me enti obi wɔ tena sɛ anɔpa ɛmpo sɛ tii bi na ɔbɛnom anaa mpo sɛ kɔkɔ bi na ɔde bɛka na ano anɔpa no a wɔso wɔtumi de tena sɛ ama adeɛ san akye ne bio onuadɔfoɔ kae na hu sɛ nipadua no ɛwɔ hɔ no sɛ woanni aduane amfa nhyɛ ne ma a ɛbɛtumi akɔfa yareɛ deɛ brɛ bɛbɔ ho ka pii ɛbɛwiaseɛ no na ɛgye wo ɛde wakɔ adakaminam ɛnu nti onyankopɔn hyehyɛ adeɛ biara ne brɛ a yɛde ɛyɛ no ɛduru time bi a ɛwɔ sɛ wotumi ɛsɔre na wokɛntene nipadua no ma nipadua no yɛ adwuma ɛduru baabi nso wɔ sɛ nipadua no nso wotumi ɛkɔgyina home na ɛsan ɛhyehyɛ ne nneɔma nyinaa foforɔ na asan aboa ama sɛ wosan ɛsɔre ɛde ayɛ wɔ adwuma foforɔ a watumi anya ahoɔden foforɔ atumi ɛde ayɛ nanso ɛkama sɛ yɛgyae saa nneɔma no nyinaa ɛde agu hɔ ama ɛne no baako pɛ ne yɛfa a yɛde adwuma ɛyɛ sɛbe yɛkɔ ne yɛba ne yɛbrɛ wɔ wedie no mu ne adeɛ no ama wedeɛ na ɛsa na pressure bɛtɔ nipadua no so enti ɛma wo nipadua no ahoɔden ɛne n'ahotɔsoɔ no entimi nsi pi ɛmfa ɛma wo ɛno nti na time ɛba mehyɛ do no wɔ hɔnom sɛ abrɛ a wabrɛ yɛ a wakɔ ɔyɛ wo mu yɛ wo nipadua bi tutu adwuma a wayɛ wotumi sɛ ɛfiri wo tirim kɔka wo naasɛ wotumi sɛ wabrɛ paa yie obi ɔkora wote yɛ wo ɛwɔ wo nipadua mu sɛ wo nipadua mu tutu na ɛmu ɛyɛ wo ya ɛnam sɛ adwuma no wayɛ no wotumi di adanse sɛ ɛnɛ deɛ ma abrɛ papaapa na woka ne sei na nipadua no na ɛbɔ wo nkayɛ sɛ so wotumi yɛ biribi nso de ma nipadua no yɛ bɔno nso bɛtumi ada ne ho so ɛbɛtumi aboa ama wo ahoɔden no wasan anya ne bio ɛnam sɛ ɛba saa na ahoɔden dodoɔ no ano ɛna ɛfiri nipadua no mu ɛno nti wobɛhia sɛ wobɛnom adura ɛbɛsan asiesie wo bio ama wasan asi wo dadam na ahoɔden no a wahwere no wo nsa atumi aka saa nneɔma wɔ nyina wo nsa bɛtumi aka agye sɛ woanya adura yɛfrɛ no time Herbal Mixture ɛyɛ ahotutuo ahoɔyaw ɛna ɛba wo so adwuma a woyɛ no na ɛboro wo so ama ɛne no wɔ hɔ a wotumi sɛ ama yaw anaasɛ ɔhaw bi abɛtena nipadua no so obi bɛtumi abrɛ saa na afei na aba bɛdane ɔhaw bi adato nipadua kɔ a ne baabi ɛnam sɛ wɔbrɛ a wɔnya duro bia mpo ɛnom ama no ntumi nsiesie no ama no ntumi ɛnyena home nanso ɛnɛ yi sɛ wowɔ time Herbal Mixture duro no bi ɛsi wo fie wɔ adwuma mu ɛyɛ wo kaa mu baabi a wokɔ wo baage mu anokwasɛm sɛ mpo sa nɔpa no woankae mpo anom no wɔ fie a abrɛ a ɔte kaa mu no a wobɛkae no wotumi yi wɔ baage mu na wanom na ɛtumi nso asiesie wo obi wɔ hɔ nom anokwasɛm sɛ awobɛtumi ate agu so wɔ abrɛ awia bɔ papaapa ubon sa wonam awiam nanso na wo wate agu so adubi wɔ hɔ nom krampo bɛka sɛ ebia condition bi na otim ntina ma wo de no nanso wo hwɛ obi wɔ hɔ nom anokwasɛm sɛ baabi a wɔte awia bi a wɔnam so kyɛ sɛ egya bi hu a wɔgyina a ɔde yɛ na adeɛ na a wɔtimi te gu no so a wɔntimi nkasa wɔntimi nka no wɔntimi nya no hwɛ na wɔtimi sampara yare ho ɛdenye papaapa ɛwɔ asase so ɛno nti ne yɛka kyɛ sɛ onuadɔfoɔ ɛne sɛ wɔn asa wɔte gu so basa de yɛ akora
kora ne se betimi ate aguso yiridi ebe kakra na asan adwo wonu eba ho so na asan ate aguso fedie na ano aye den kora chan kana no onuadofo kai na hu ni se eye tridi ya wi nsunsuaso no eno ne ya na ejeje wo sa no no wan hwe ya wan de do se tigusu a wan hwe ya na wantimi anya bre anase wantimi anya giraye ewo wankasa wa pomudin mu bio na afi na akwakoye den atimi ade amaw eno ntine behia sabre bia no beye nsiesie ye ewo woni paduam se obenu madu efe no time eba misha na atimi aboa papa asiesie na abra wonu madu efe no time eba misha no na atimi so abo ho ban na ye tridi yawe no ede afi honom ebi na sabre wo obi a umoja asem krampo nya wo woni paduam wo honom a otimi se wudidi eye de abeye bia sanka atimi ma woni paduam si no so na eye kama na enso bon se wudidi eye bibia bi na enso so tia na etefo na wo fon obi kura hyewa na eka nsem kese na ede kire wo obetimi kura hyewa no obi sa wasem a enwo sanka obi sa wo enam se wo a wo hu de ekoso ni paduam wo so tia na etefo na wo fon enem bese me ka kire wo se wunya edra ye frɛ no time eba misha na se wo no noma anokwasem se wonka bi nhemu na enso abre bia no so tia na etie no sa ne o mani nyina ebegyae odbia na ode ne ye ne subiri enam se nipa bia so moja san wo ni paduam hu nsuo ewe wo ni paduam a etimi do ha pigina beto so wo ho no ma obehu se ne wani su chin wani su tan basa wo ho no ma etimi se wo ho adon wa ye mmere obi okrampo na ma ye ne se wo mu nhwe onuadofo a wotemenka bomodin ase sa onoma we ni o ha we nyina no aye obetimi anu madura ye frɛ no time eba misha na etimi aboa atu ase etimi ade amaw na abre bia no etimi ahye okutupa na mo ahoden soronko ma bibia nso etimi akwankan ade ama ne padua no ene obowura mu drug store pharmacy eba shop Lances chemical shop dware dra ye frɛ no time eba misha no enye na ewo ho kai se ye san wa dra ye frɛ no K engine herbal capsules a se wonom so a eboa ma ogeni oba bi no eye adwuma eye oni padua kwa ne nyina ye adwuma fruit nim kwa kan na ase enti ba bia no kwasem se wo ha obiara oni padua mu no onum adura ye frɛ no K engine herbal capsules bebo papa ebia na wo ye be ma o mema semu no wanya oha oni amane bi ewom ena ma bia aguro bia okodi ye ewo ba bia na sempa so aguro bia akodi ye no amonya oha opinara ene mbasa mi ka cho se wunya adura ye frɛ no K engine herbal capsules na be ma ono no ma ebia na nsansa be gu be ma ho enso bi na firi be mu eba o ma no wo ho timi se be ma no fo na efo so tia na etie onuadofo wonya adura ye frɛ no K engine herbal capsules a ebetimi aboa ama afi wasan ya siwuda dem be ma amotimi agira na so abo adwuma ye papa sanso ne wo yo ba a otimi nka wo timi ye onhene waseta ikeka papa oba bi wo ho no ma no kwasem se sedi o ha opa ekoso na himfi ho no no eno ne be ma krampo behie mu ana wo fere oba bi wa no kwasem se otimi so no ankasa ebre enoma bi ohu won ho enoma bi asabi epipi firi no ho abra ono ankasa sabi o hye ba bi esiesie no ho no ene nka boni bi a obi okrobu ni sawi a esan ede beta to no ya na ya edin ye papa na enso se wunya adura ye frɛ no K engine herbal capsules na se wono no ma esiesie ama yimfi ono no ma ne bibia eye kama de ma na asde ede wo mu kra ne se wo bu hu sawi na nka obenya hawo ene samane ne ebu ma nsuo boni bi begugu wo no emane nyina tutimi twa ama ho nsu etimi tɔ ma afe utimi se nioma eye kama pa so ho kani eba ho no ma ode ani gie ena be ba be hia wo ene wuko ba bi eton aduro biara obewura ho no ma so pedra ye frɛ no time herbal mixture ene K engine herbal capsules na wonya aduro mienu na se wonom ebom a anokwasem se enche enisima na afi wasori agina wona so pinti ene no ye sori so no bubura mu drug store pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara won sabetimi akabi ye na ma no so de eno ani 0244 417 669 0244 417 669 ofenya ye beje ofeso abibia me da se papa me nua be ma me da se ne ye besan ahia biemo eye Beaver Dental Clinic say omo frefre esen ya de hu hia pa oba wo ho na o sen ye fa me ma no mo me wo be ma adamfo bi a ansa no be produce o hwe o sen enti so hwe o sen na o sen ke kawa bi hyehyehye nche ohu o se da bi we de akusha we de yeme lai na je se we twem to oba bo o sen ho ka na be
bema enso emo wo ho eka sa pepepe ene tienti obema na nso ahwe wo de ne sa kuma se wo behunu Beaver Dental Clinic ewo ahonjo enhyaye so ne banas ene hwe ne mo frɛ kuma se line no ne bi ki appointment was 0593 834217 0593 834217 enkran ya wo airport residential area Beaver Dental Clinic Eben Airport View Hotel frɛ enkran number yi enkran for ne bi ki appointment was 0540124000 0540124200 0540124200 Royal Joe Park Natural Clinic Akoma FM almost yare bia endodo ye stroke be man so a unse me ma ni bi o modun so na e pai mi no am se me wonta fo wo bua be ma wo yare kone ko Joe Park na omo nsa o yare e ma no so o de poa me ma omo nkomo anu wa fom no mu nyina mo ko Royal Joe Park na oma mu no kwasam Mr. Diabetes yade ben na naira kano but modi yade bi ha wo Royal Joe Park ye wa ngona ga je na jesu mu aye branch cheduma si Raban 0246 189021 0246 189021 Careful to travel and tour. Careful to travel and tour for FFRO. Na no mrante bi o mo ba ye he. Travel and tour bi o mo ko o ma je o mo sika di. Visa no so e dem o mo so say e fake. Nyame nkwa na di o ma fofie nye sa anke a che wo mo. Careful so do o mo nte sa o. He, o pese o kwa no ane sa wo ba. Visa e de be ma edemu. Yo po ko ya na che se wanya kwan na wo ko. Sika tua no so de kakra bi. O mo so o pe kra o de ba bi a wo ko nya de uduru ha. No no careful so kuma se me na high tension Freno, I was 0278 902965 0278 902965. Abrakrono money a be phone lines natum 03224 98035 03224 98036 03224 98037. Mame Fadi Odin Kaino na Yamra. Hello, we did it by be free. Hello, good afternoon, Maa Akos. Meme na yet here we Hello, Mpacho yetio. Maa Akos. You always say you near man no omo mawo ba kunu ni no kunu so mu na eduma ya ho. Duma o mu dia no bo be ma fe no 10 cedi 20 cedi. Ti be stro mo so mu fo mo ntampanye eduma takra. Me ma na dia wo mo fro na 20 cedi 10 cedi no. Wo you swako wo dia wo ma ya o no wa ware no. So wa he say problem ya akwa fa ba. Ti be stro mo sa ya bo fo mo nta eduma takra. Fufu party. We didn't baby free. Nkasasa to ahunjo kwakuwa ti Adam aka 1937. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Na na kosia. Ni come ni no. Ablanke no dika o se friend say. Hello. Me pacho yet